الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد. Kwezi watukufu, mafundi watu wa baba hatu, wazazi hatu, wanasho hatu, wanama wanzani, Mwenyezi Mungu ajalikum hala ni mliyonga nyina muwanono ya rehemu hafa ya unono walo wawade ya risahili sheri furahi haraka biidhnillahi alkarim. Mbwana ivenua owezi, ivenua malaba, ivenua wanafiki, ivenua wasubirifu. Shamzima hueda mbwani izo ndizo raziparisa na ehenda yojo ujana hintu. Kwezi watukufu, na mtulilie bamiti shindi ufanya unafiki na kufumbaria ekeza nukungeze ndo nai hauna lila ekeza nukungeze ndo au kea kura njema ekarabi hambi. Eze habaribu watukufu wovuwao note ukangari konti yo udovua harumwe madwalimu basi. Eze duwaza hanyu kiri wandu wauliliwa, wafungiwa, watola wontiju, wadaraulwa, watona rugozerende zedu wanyuzoza wandu wonti pia. Namfiro ungezi joka henda wajaba chao. Kabati mzima abu duwanya hijo kubaliwa. Wandu wauliliwa wana haubure, wasa watola muhazini, wasa wafungiwa bure, wasa wafanywa chao. Kamfikiro kana kabati alhamdulillah. Kena mwede mwatunde mwaone, enam isho walao, ne mahala wendao, ne namna walio. Banunga mdazao shaka mtuju wa ukababire utu ya kamili mkeka mmono habari ya cherere ya rumweza shuhuli. Hai namkubali na haina mwenza akili, haina ulo karibu na yezi uyelwa ya ukana ziazali ya irowa habari rinikiwa eze habari gari zitunda aori juwe no iliri mnikeni rontini mwele jeshi rema konseye wazingiza azali reze fami za azali abunge abo ikeri chabanu ngarambao izo bokudo zilio gwaremao ni avese hauwajire mane hamizinga hauwatawe wende zao auri wa pariseri wa uwe wafe riwanende jezanti zirwaji yode mahala rakaza wandu sojuka ude jaidi ngoni shanga mfikiri nizori wambao do ukari wa dibitiru wa gabili itohale na mwabe Allahumma amina ajilan d'urgence ghairu ajilan. Kwezi watukufu wasitaha namlinde manzu jika utendele azi makati yanu wasitaha hauka ordinateur yo guvernora waodo walo ihodo warini kaozo mimi njeda komori gamina mahamiji shado walo komori warini kaozo watabiha waodo wa ikoni, waodo wa misamihuli, waodo wa moroni, waodo wa aina bahanu warini kao au karima bijani ukana bansi wa komori ekenga bo washenzi ngabo mafavadu si wa komori gari sino wanyanyasi gasino wanazuona hatu gasina wajomba hatu ne maballa eno anashwa hatu mara chatu pia gasina o kenga bo wandu togwa hiyo wala sigari juwao banu mimi wantindaro tile bambao tile mitamihuli tile mbanku watukufu tile bambao tile mitamihuli tile mbanku shaizo ekewa njia nai mito wa regle eke pasano wa regle ekewa njiano garjo wareme akoti abugeska ujani wambiyeli banu ya mwadu ya ukana wasidaha hauka o guvernora na mwishiendo wa Komori bangami na rugo mhimu na nzoni mwambiyeli banu Mwenyezi Mungu ajarekezi ndeze hutuba za mwisho za hatu uhusomba na yinu na mabi Allahumma amin. O guvernora ya tedelo ni Ibrahima Mzee wasidaha haukawa hiba ordinateur ya ordinateur iyo ngabo yamba hiba ngabo yamba irengwa iveshewa hari gouverneur yakayabo na madame Farwata ezajirindi ewe ndo byaka uyirenga emana ordinateur ilo gouverneur ya hiba hau yarengwa yabeshwa Farwata ezajirindi kana hindi salamtuhum moti emelia juzila mwana wazali ya pashi yawe eila yando eila de ngiyo hamade aeroport au ila ndo ziro aji na muhime mkwe ezararu esirikali ngwa ohama wa linesa wa foroha weze audio shabana basa kariti wa audio abasangasi wa wadibiti ajilan biidhnillah Mwenyezi Mungu jori ni kaushinsi hauka
ngamjodo kaunu mdone watodaza kamtujua eraji nele jeshi wallahi ngabo majeshi wambao ebana bwana wala ngototoka ubake na mnaila andile mbelea na jeba ngarjuka ushiwa na haramu wanu alafu anu kaborongo elukumani harege mizinga pia hairamase katina wandu wanika ekebodo jirindongo haungu jorengo o wandu watakfini ya wanike mizinga wa mfume yafe au ya inike wandu wasufa jihadi ambe wendo la anzu ya jani kwa chef d'etat major wafume elukumani hawanike fakiri wa isa garmwe bande touche ulaya atambazu embumbu ipasula angaliwa izimbi hatama fraternity chao aunga mndu mwona rumese majilisi na za shughuli pia oenda emana mtu wana habari hindi emana mtu wana fatir dobi mtu wana fakiri wa mdada bindi anu mi megen tonda mdanda mem think Allah ke walo mala na parwantane de na bantuenda eteka ntina nafasi emi ekanja buje ngam jofa ko jambe kati buje kayini fem rumera hano fajapu kayiri ho fam rummeni fentiani rano fajapu o wandu mwamba ukango watu community hawan wallahi hata wallahi eketi joma la waliyo ezembelele nizo ekena tenda na watahabu na wana kama mdaparo na misoma haya wanada mjoka miona kare bitija farata jamona abaga buskantani mwambie libano yokana mtidarauze do hazahanyu bese do hazahanyu ngabo isaware hazira we ngabo isawa faura ujarema na mwambie Allahu akbar ngabo isaware de hazire we waisaware mindo makaburini heze do hazahanyu ni maulidiwa au kama Mwenyezi Mungu hamba wa izzati wa jalali wallahi ngamrego miadi nesho shangu ne pisasi yangu kanga mjom nusuruni la ansurannahum walau ba'da hin mdia uliliwe mwana hebure mwana yatolo hazini bure yafungwa bure ya tawaya isozo ntipia fikirezeni wazaho wandu wao pia mtazama dagazo mwana ya swale la nsuri ambe guso wanti yaone hotedare mzika ulo ya finga fikiro kayo tukaenda bure iyo bure dua hiyo maruzqa ad-du'a lam yahrim al-ijaba gejuzi inna lanansur Mwenyezi Mungu halaba ukangu jonu suru yani nefasira ukana Allahu akbar sadaqa wa'adahu Mwenyezi Mungu atimize miadi yake wa nasara 'abdahu hanusuru emrumaha wa a'izza jundahu hanusuru le jeshi basi le jeshi waundu wabauso wa hazama al-ahzaba wahdahu hashindi atriomphe hawazaba aliwaye chebo wa Komoro hari Fahadi manzenga tachika ujahende yaone mpira yandi yari mwamzinga ya ula wayafe heka yandi yaone mpira halafuwa fira ya jine mara hito wakea wado zungila ikia Mwenyezi Mungu tuka watu wangu wao harita kufini kwa mbokananga rengwa na toto hakume na miili le mfinyone le bange vaheb du smailango ndo ya mproteji ambe ila iya shaka tuwa take takfini ambe utakfini zangu kwa sabazi nuntu bange video ndo kumulwa ikia Mwenyezi Mungu kufanya mwani kwa filo Mwenyezi Mungu inichu ya madani ofino kwa Mwenyezi Mungu ulinjile vya madani dahinga mwambie nuke nusu waisawarengwa wala warengo zembili zambani wala wangamia pia wala ngona bwade za roho wala waisawa disopa sule zembumbune zoro banga mfira kentina mzinga awe katibi hama pesa wandu wapo yazalisha ito wandu warange wali wendeza wangu mfira kwa Mwenyezi Mungu kana kwa mnijibuli ngare Mungu mguni kena muoni zione Mwenyezi Mungu na zeni kena muoni zione haraka wandu wanu bati uamini de manana sure jaiban abuga mwabioni yokana mtiranti haswa sukuja lelo mianzani ke banu ri hadisi watima ni mwabioni yokana emedila ya ndobi moti ngenjo ujani mnikeni ezelo gozilio ni zoya bidiri fanyeza ntizino babanu mbaba kafeno li mtukufu koni mwa tukufu wa mbeni nga manzo nwami yokana gamina hazira nzoni mnikeni banu ri fanyeza ntumbili nda ruzinu Mwenyezi Mungu jori ni kausade biidhnillahi alkarim na mwambia Allahumma amin ele zaido disi hii emanamsha ufanyo hazi o guvernora harenge ordinatori yo guvernora haide ngabo ambao harenge ordinatori ngabo ambao harenge bati haibeha basi ezabari akawirenga hali wa hindi ikana hindi ngabo ambao ikana mafoto ngabo ambao ikana filmu ngabo ambao ikana secret salam tuhum
ngabo ambao ikana twabiabi ngabo ambao ikana mafoto ya kishenzi ngabo ambao ikana jau ezabari ordinateur irengwa ibeshe wa mdukata za halisihi eza sekireza kabo zawoi au zaola abonge ilodele za hala mwadola siha deja ngwa ujao touch ngamona ole jeshi litambaliana Lukmani handara masemi zingara ntihali ya ukaijoki round wanu wambe kwa ndo wa uo wanansi watifanya madamani wakaushi mbaba hangu ne fami hangu wa irosi banuka bwanyanya mutui ngabwanyanya Faiswali ngabwanyanya Salimu ngabwanyanya aliba ngwanzo ndo mjini waba pale tijihada wende wafanye tijindini namtulidi namswali mtume sallallahu alaihi wasallam baba leo tumwa tudo mswali ya mtume haku sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi aboilo zahala saya laisalajiri haruma e gouverneur mzamani ne mnyumeni ayyutina ila duayatu Allahumma shattit shamlahum wa farriq jam'ahum deja yo victoire ya ukariwaranganya pia kabati jwa bagoda fanya robo ya hunde mndia mdunge haukani mboka twambe ekatiba ya mito utasho wewe ha ngamfikiri kali kumani kwa lingo tukambia takfine unike gendarmerie abo bagara zone razia wala tsfanya engojo amekada bina wa uo febebwe sido takfine akambia lukumani ngofikiri banini mru ujo par something abo kujoreme mwanyanya hata mpaka dia basamtione ukawada za chau banaza linge chau hajua katujwa kufanyoje mtione kari abo maudidana sambla muoni ngovu wao re majeshi rondu pia Game na tolecheze mizingambe na mwede mwafume wandu wafanyo manifestation wandu wafanyo cha mjemoni. Kabla na mswali mtume mnabi ndo gobana. Enganyi preban haina mndu ya tahe mna drapo msamtahize drapo au kamjazi tahabu wa komori baba ngara nzuru wone sejeze ntiziraji. Na mnabi banu eni utina ya regemia dukana nga modona tahe drapo ya komori ni Kenio. Haina mndu na tahe drapo mkenio nganyi pre au kamti pre swedi zamani. Bangari ifanya ujeze ntiziraji garanga wensi ya hatu. Suwa Mwenyezi Mungu wa sisombo ademi wa fariki hatima awa mtima haraka suwa Mwenyezi Mungu jali wa ndwani ajali suwa Mwenyezi Mungu rini ko furso ri wapozitwa auri wazingare ri wahamwe ri warobarina auri watonto weje namna wali tondolea ijo kamsomo watuka utabada bana yende namna Mwenyezi Mungu yahamba ukana wali yashhadu adabahuma ta'ifatun ngebidio wake wandu waone ezabili wala ta'khudhuhum bihima ra'fatan fi din msidofanya pitie wa inma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu haina wantu wanao nizo Mwenyezi Mungu ya janizo wayasauna fil ardi fasada wantu wa propage ulevi na ufiraji na wizina na mama disco na hizo ayuqatan kebidio wa pulo Sito pule mihono wa pule midu zelizo Mwenyezi Mungu hapa handisa ukana inma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum bikhilafi haja kabati ndoge kati ufanya feti na uzina na ulevi na witi na mafiti yakweza ngo izo zonke pia ngelazimu yo myelewe babantu harume Qur'ani owantu wanu wo balia wende wanodo wa mafundi waje wado amba amachaya bayi Mwenyezi Mungu akaurongowa harume Qur'ani akavumbwa wantu wafisidifu owantu madhalibu wajano ulevi kabushiyao wajano ufiraji wajano witi Ganzi kebala odo wanzu warengeze wanwanzo wamenye wanwanzo wamenye chao wedi no c'est toi bien biza jiri siwa ono wanti tu hatupia wanzo ikebanu odo wanzo warengeze nti shoju kanza ambekeze rogoti de namnaino odo wakubona ukawanwandu wa mafiti abunge nganza umreje harume Qur'an bahomba amakhtalaftum fi amrin fardu ila Allah ekewandu wa isawaja haruma rongo haruma ikhtilafi bali wandureje ho Mwenyezi Mungu ngamweshelewe aya yinu wa minan nasi man yaqulu aman bangwishi ya Muhammadi Ismaila maja kono na msimziro kaje fasiri
ala sabwe wa biswari wekishat na tawa waleza ba Mwenyezi Mungu abahindi wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin kabo wanadamu waika yao hamba ukanari amini Mwenyezi Mungu nentwakia mengenga muamini ukanga bontwakia makamtoka hukumlwa mjo fanye zero komsirenda usini kamja amini Mwenyezi Mungu jokanyima kafiri nyiwezi nyima mushirikina hamba yukhadi'una Allah walladhina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun kama kwa hada Mwenyezi Mungu walladhina amanu amini wama yakhda'una kwa tuhada ya mru illa anfusahum wama yash'urun kwa tungo jihada ya machu yao fi qulubihim maradun fazadahum Allah marad ndo na baade twi machululu wezi wa firaji wa fabalu basi kwamba idha qila lahum la tufsidu fil ardi mtijammenye ardhinu mtu anaweza kufanya katibali na wenda mwado menyeze swala za juma no zina na hambia wandu ndrabo na ufunga kasketi mwanika wandu wabidi wabishia wapaize hijabu mwanika ndatiri komunika wandu bazaze ma ezifuba bokozi ufikiri mama fenesi na mipira basketi zabari basi amba hindi وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وهم بسيجارة ترنجز سيجارة وانقوا منيه بي وانقوا تمبلبل أبوهم بلبل طبعا اللي كان بلبل بلبلة شوشرة بس هم بكون وانقوا منيه تنقوا بكون بلبلة في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا تمشي وزال وليلوا wamba ujisitiri ujibize godani kwa mnatiri kwa bila kazore nouveau ufikiri umro bala mama pasteki na mipira basket kwa huize yani kaza na casquette kwa ile majindiri ya udo sunkeli ya namba merita tira nouveau kwa bochui na yuhamba ukana badesha depasser lisho ujo samihilo shanganzao e mafati nezingo zao titibenu basi hunu Mwenyezi Mungu kwambia ni surati al-Baqara na muhime bana kele jindu linulifu riunu wandu waregezenti yatu karjuja wanjeru mfasirizizani izo mbuna mtume wa hamba zamani marehemu mjomba wangu Bakara Mmadi hanga izo mkuya hambi ya uambe basi hamba hindi wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi kwa bana mrenti imsajajane shewa tane masakala nezindra bone fasade muifanyao qalu inma nahnu hamba sisi ngarengezao صالح يصلح مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا شيء راني أنا وين زشجعوا وين وفيراجي ده ماتشينو عليه فيرا أشكاو جانا مكانو غارنجة سام ده زشجعي كارجكاو رنو بيل كارجكاو بيدار ما إمريكاسي كتنايتر إمريكاسي فيراجي ناولي فينا نا ويت بس يونا بهينجي ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن لما آمن همدوات وما آمن قالوا أنؤمن سكرم كما آمن السفهاء ألا إنهم مسفهاء ولكن لا يعلم وأنما سفيه وأنما سفهاء وأنما تبانعي وأنما حرام وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون عندنا با ازعيا نمرجه تسبيح كم تنب استغفر الله سبحان الله تاجاو شاو هamba azaliya lao devina lao izoramba wide mana ratene banu ngari fasiria Qur'ani wandu waelewe be mufti wa hanyu kacha kundaza umwambiane katsuka mtume akaenda sai paraki abo ifori mwambieni ukabane dini yele sasa irupia zirabo za wana haramu wanu zinza baru mufsilam amugia bomdasi jajashangaziwa ya onomro ba kana de fatama ajanga bwezenda bona msaja aja katuzi yo firaji katuzi yo ulevi katuzi yo widi katuzi ye fasadi lo bonsiju ya welu shangi tembe kana tijemeye bana mdoknge mtawaliane bishamwa kwa jenera no asidi ngarijo fasiri zako mori ya dini riwambie ne dunia yele fasira ukana inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin hizo za Mwenyezi Mungu ya bukabati kana sia sambali enombali abona bakomsirini bahodo hiba no angamiza no fanya ina rwanzao ejeshi bahemana yatobakio jeshi ndatonsko batoka nkodo sha jeshi ngujonjaro mavoti jeshi ngujonjaro maulida jeshi ngujonja dahon hede machi ndele jabani mweje wanye na jane masakala riande ne na some ne dena bakomsirini de salima haribi bahenji yayo hiba no wandu no fira no fanya ule vine zendrabo sabuka mtuambia lihajida ena Abdul Hakimina na Bajira Fidina wao kana na mwende makato misirini shamma bali ya baada kwamba we majaya ne masakala ya hani
Mabali ya wajemdo wa valorize baada wadungo msataja neno ulaba nuchi wana. Dobi bashira fili atuka utambero kwa zadini banu wa wadunga mru ya wamru ya hafa ya timba gama ya msisara eja hosi wa eja vaziwa kuja subuti wa herma mikro wa mbati jago bashira fili shanga jodeleza kana chuma yo jota planselo ai chuma yo jora maptatira maifu baira macha taure da saho tawa wede saho bashira fili ba mnyezi mwa ubenu leo mwa komori wallah. Watu wakaenda waone mpira wanazichana mabania wakaenda waone mpira enda yare mabali ya ulo ya hafa kuja paro ya banu ambukana yesinda zibisino wakaenda waone mpira mbeda yare mabali ya ulo ya fikinzicha kuja paro zamba ayimani enda atwaru masaki bubeli ya masaki ya sharibu ulo wa hafuvu ni kuja paro zamba au bala kuna razam au bala kwa moto mtita kuja kauzi juu mjomba haji ya waona njasi wafu kuja zia mjomba kurantika wana rugoenda wambia mjomba haho au timabi je mdungane wenda yu atuka wenda nguna utanga jeda wena mjomba aho na azali boba jirafiri biidhnillah alkarim na alihaji na Abdul Hakim watukana abade mduja maudubo alihaji maana manje kaenda mnani ngenda bado jotele mbebon umro soma odo bechoka ile de machi ya wale fiwa eda bado jikote wandu bebon hivyo umro himilia wandu warohitwa wana ufiraji wa ulevi na widina dunu magoto kwa tuambet mwishi wandu hibaya bontipi ya mwishi izo wandu zabak sanza mtu kwa mwini mtu adida mabani ya numachui wananyasi wafupi ya umobarini wananyasi wafuwa mwamvi wa boja wapulizuwa yabo wananyasi watolo muhazino wananyasi warongo watuko ufiro mwisha hizo takfini ya zamba do bifundu ule ya naandezo kwa takfini ya zamba haubanu ka nyimachui nga mamba ukatabasa ila iya tena ngere iya ya rumebadiri kabati fundi yabo ya elewa ya ukana ezo ngo takfini haba zilano ko dangereux swafi ezo ngo zahile banke no ulevi no firaji no wana toto wa 14 na 15 na 12 comme tu es l'occasion de continuer tiro do bifundi ulo abantu mu groupe hanyu Abdullah Yahya Bashira Fili Ali Haji do Sedi Burhani do bi wantipia do bi ala ni to kwa madazil makaulu matiro madayala awengeti jaman tena mabia wa komori nimero wangu yongo yona furaha mimi ami mutafail ridhulumiwa rihadalwa rifanyiwa unafiki mwinji ili zinji sachiri shero wangu ngitulia abantu tujwa sabari nyezi munachande kenga ryo ni njema ohanza he rabbal alamin shati jomeani na mnambie bana enganyi prayer ina mbria tsahidira porante bana nganyireze drop kwa mtirizo moti amniti buranti ngeri to handede nganyireze drop kwa mtirizo eni utoni zona tsahidira pona mwabeba nukagari ruroshia oze drapo rendera keniso bangaranza wa ina mbria ile kwa komori watu hapia wala natiriko wanu kama ziwa bile wala ganza ori wa sijini wanatiriko wa manu kakumba wanu wanatiriko wa bile wa kere nuvo ne mindini wanu ganzeri ya sijini na mweneso kanyi wa komori nga mwanza wensi ya hanyu kamtira nyine wanatiriko wa bile zenu nziwa za bile zenu na mtahe na wabi ukanga mudo matahe na mduna beba anu kanga ndura tahe zetiriko imana thabu wanzi ya indiriba mwanda thabu wakati otwanzi ya furasi ya uta mdu vertisha ino ukanza wambia indiriba na mdu wakana baraka aminen sinizu salam taki. Hai mnikubali ukanga ngamwedo matahe zetiriko ngabo zetiriko ngabo zinu ngabo walo komori wantu zetiriko zangu mimi tiriko zangu zoke timbimu kama zomtahe zedrapo mrati titiriko ya hangu tikasketi ya hangu jwe mamfu emhimo hangu ngamanzo mjweri wani liensi ya hatu ri recupere haraka bana o warengenti ya hatu wala wale mwani bade wala ngo wana hamu wala warengo imaji wala wale mwani ni avese wala wale mwani paralizi wala zembumbuzi zimbi wala diabetes wangamiza wala ngo wanja kanseri wala ngo wana prostati yabaki yabo ukari wa dibiti bana o asaye ni mruka tusubiti utoe mizinga au ka ngochika utoe mizinga unike wao wengo joni kao ya hufumera uja mfume watamba za nao abangi banu elzilera zinu mdogoza unizinu suwe manaza lenda ba mizinga pia kabati mzinga abweni josa pare ni kabati dro urenga mzinga ha wajika urenge mizinga yo de lejeshi ende yo de gendarmerie au wajika urenge mizinga warumi wao elejeshi wasfaiji hadi rumi wasaya wotakfin gawe ni mwana nike mzima ya jawo nike kajaroze mwanyana mtikubali ukata baba nene mndunga hule nguto jipange na mna toka angamize mwanyana eza safari ya lelo wakomori webe hauko safari ya lelo wakomori kwa naka ukomelwa wajuka ukomelwa nda wanwezi wa hele bange no ufiraji no ulevi no wanzo ezezi wanga mnyelewa ukamtuelewa zinu haru mabwana hamada inu
wandu ambangari wane bwana batima bano kama na uja mndu bani yaje mwambieni zinu ya ukana mkepre na mkazanize diwa shanto jambe mimi nja paro fanya jao miti paro fanya jao nja paro fanya jao ti paro fanya jao minga mjoka jao mimi jao bana basa kabatiza ujibumbu bana basa ya rabbi ansuru juzurul qamar nusure komori ne mafujari no wezi bana basa kabatiza ujibumbu wa ukamibile na kabanu mitiwa na bwana likubali mwana se bwana pia ranzo usikwe komori yatenga nyide wandu makaujwa ndogoza siasa nyide wandu mafanya revolution ima Mandela ni mapi aina matamu na mrambi ya matina matori mkasedi ni makoloneli ni revolutionnaire ni sympathy aina ndo kwa matamu mrambi ya mwambieni shaba saka na zori parwa komori wahime wasoma bareni hizo ndo rimeo ni kwesi watu kufani uliona mba mikiro bana na rumizo wa komori so pare ni rengensi hatu bo anda wa rengensi hatu wasa wafu wasa wale mwambade wasangwa jimanao etija ukozi batukufu etijao ezekado garjo umnikane keri kombo wensi hatu no mrensi lingosi bari juo kana nyinyi gasina mama jana maili nyido wenye komori nyide mai utongeza ilo komori nyide mwakauri fanya revolution nyide masome se yakilibo tijubanu nyide wandu wahu nyide maitenga lisari kubalize ngopia kapatia paro yero enero kapatia paro yero adero ni matajiri zongo zanyu pia ngizo njema kapatia paro mwela na samba hindu lisari kubalize ndo kana baraka ngena lijikosatira abasabo likombo wensi ba owadro hima wadorizia likakarregensi hatu waisa wanjila nazibani ngwa ulanao wafe ngwa manao ni mnungu anzu yangamize mwanyanya ngwa jokipe entre hao fashriluhum fi nafsi wandu wawe ni mnungu anzu ya jokipe ni madoma na waongo anzu wajiwe wafe madoma na waongo anzu wajiwe wafe haina wandu walo Marseille haina wandu walo Paris walo Lyon na mjuhenyo tipi ya haraka mwede madai haina mndu ya tahemala walo drapo ngabo zajindo jila si ha uhusu owidzi wajiri uhusu eze miliari hauze milioni za dola ne makomersa wala waondo waune bantohole eze milioni hizo zenda zarengwa vanu wa idara ya abi na ola mndu itomba mtamdo la uparwa Abu Malha ya dohamba na mdora uradi jau yakaukuvuromeki lelo eturu imjidia mahakama ya Komori yedenga hao owanduo onikorsha kwa tusubitu zikaro wanduo meki zabari bahe Farida Mwalimu mwalimu Yusuf katuelewa ya ukaba nu Farida eba anu kutaparo lolo bo mwana Farida eba anu kutaparo kana dhahabu bo mwana Farida Mwalimu eba anu ege dhahabu yao mzaza wa iregeda itomeki ijai hibwe mzaza wa jotambia ukata jotambia ewe ujotabia kuja jotabia banu kutumelo ambahiru bo Farida Mwalimu ishele keshe twana hujambio da haha niko fikiru kama ngomelo ambahiru mujahidi ngofanyo hazi da wena omeki na banu omengo ni mwema avoka wanda warengo bo Farida Mwalimu bo mujahi kwambi wandu wao ya ukahakika banu ndo na ibo mujahidi ndo urengo avoka wanda waja ile dhahabu yinu bo mujahidi kwambi ya Farida Mwalimu yana la shetani ya towe dhahabu yandu bainu katumelo akatufarilwa inu dhahabu emeki wa ihiba wakubali wamba wahibi wamba ngo ato wiliba na wenyi kwa mtu dhahabu ya hao shakwa jamba mjomwa ni kera libili na ralindaru Farida Mwalimu kana utodoto wa bursu na mbena ziwa na abongu ilwa dhahabu yede thamana ulo yabo na baneze alhamdulillah sinu bo Farida Mwalimu ijokiri hata yo waerewa ukwe kuiwono kamkaradhi bo Farida Mwalimu akebuka mwene marongo za Farida Mwalimu balaila Saidi Hassani hende haunumbata habwa janiyo yabo yende iwone haukainu ya mafiti wakamrubanu mwenza mba ubinadamu na mbari ya rejezele pakela dhahabu la wandubo makubali metira mujahidi aina hali wanaba kawati udungobli na ekemra kaswandrabo hata mahakama tukofanya kutoso maitima daena Gerari wallahi hata wallahi ngwa watu waze nugo zinundro amineze odio timtinianiso uko wandu wanu warenge dhahabu wamba wakubali kwa jojani Ahmed Abdullah Tifomde bo Farida Mwalimu morone Saidi Shukurani ukayabo kamono haya Mwalimu mtate we dhahabu ya bange baurisa uhoza ebanu kabati mdu ya parolo haya dabanu ya irwa mnaipini banuka mtujo fasira dhahabu kamtujo valori ya dhahabu mtujo banuka mtufarilwa banuka nzo mlibe basi ebanu mhisamala ho
na bakemrene angaliza ze family zino kabanu wahisamala ebanu kabati ulona mrumme au mjomba au mzazi au mbaba ya babo ha inabeza ngo zinge sidenzao mana she wangu tu ya baone sakazi ngo sidenzao ha mratoro gozi waka libemba hindo abantu bo engodo do to wapo bana kadona banu ngo ilwa usisi msenje ngo ilwa alafu ngo ndo haruma tora bungoro ngo majana maili no to wana balangu onde uyibiranishi wiza wangu alaysa fikum rajulun rashid kabati mwana mafarida mwalimu kabati mjomba kabati mrumme kabati mzazi kabati mbaba wa mdogoza uka bufari bankuja mwadware ngo hanyu bankuja mwadware ngetabia juha wende waone omekiurenge weze mali suri hapo mazile ngapi alipotika jambe ngabo mahakama ngamjo ya tambasa timwambiani ya ukangwa wa hama wali nesange foro hawe mafura eze audio zijao eze ntuzijao zinu gari zirege sana mtulilie wa Komori na mtulilie Daniele banuo afusha bani abakido udihwa amugenga mu mamilioni emndenge miyaji ukanga muri mataize drapo au kamjanenge miyaji ranti banga banuga mwanzo aina mndu ya jana mbiye ukati sanga mine drapo mhononi enyo arumlo Komori mabaka mwanzo zetiri koza fahari we indo biwe bako yatejenja usabana abasa tindani kama zo mdiko centre wakati mjomba na mjomrenge nti hanyu mjomu irengeneze drapo o anakiriko wa hele kumba wa hele nouveau emergency nene wanu kaumulu tuwanu patika ujosuguta vatiri kwa sonzi yani na mchoma fuwa mumro barini baba langu afikiri wadodo walo weji baada wando wazulu ekanyibanu watukufu atemba majinga nzonga nzo abasaike ya veri bismillah ngela de yadamu de atukaya saidie na mdobi abogia bokozi watukufu na mdudi mwana mwambie Farida mwalimu ebanu katina iz internet ebanu katido ishie zambao banuka jamelo abahindu ya dotu wanro na dujuo kana banuka jamelo hindu banu Farida mwalimu katumelo abahindu hata Farida mwalimu amba ukana na niko wenye dhahabu yaha bas abogia watukufu ezilio dasi ngabondro ambao emeliila zila dezemali emwana wazali yazirenga ende gufanya kontra daene warabu wala ya benu ya hao shaka ambao zila dezemali yabangamiza nibo wa Komori shezenti zirumwa uni wanadamu mrungo lwarenge meli ijairumishiha mahamira arumine haramburso wenyi emeli kameli ya Komori shazinda zino anavyo wa mabombo wadungu endao jao foba oyobarini wacheni wale mna bombo umramba wewe wa haho ba wewe hangu udoregeze mali basi wa maksioneri harumwe kizimba kondo wana wazali wanjia harumwe meli wa huzo ya aeroport wa Komori ngamda sawa ya aeroport hatu hizo nganyirada kwa mtirati na mnichibu wa Komori nganyi hakema na wazali ya renga aeroport ya Komori ya ive ma fahavadu litwa wanu wanadabi nganyirada kwa mtirati emru ya renga ordinatori inu kuzina rugoza sekreban ngawe na ordinatori ya haho PC personal computer ya haho wewe iyo tieza ngo wanza tia filmu za porno tia audio za tia ina bain wanza sha ordinatori ya gouverneur iyo tia mru iyo yo hazini alafu mrugo je irege ya ive oda yakaba ya badende sahi ezo mru ko sabaji halafu wewe ulio gena secret ola yakaya ngena sekretari mu ordinatori ebanu kamduko urenda acheze biro wanu ikobilize biro zinizi tomro pia aina mahala walo kanape aina mahala walo itanda aina walo wake wanaziri wala wazuma wa hali mu biro kete kobi ebanu kanape na ndile ya mu biro kefanya tiketi gana ziri abo joketswedesa utukatanga busali ya bunjiri ya wana lata bwa ruvu zingisa chobese shakabasi kanape kabati itanda aru mu biro zinde sibizini wale viu firaji ufa utoto bina na mruko tokana wala basi banu hali mramba yoda wana mmeola hindi chawana basa mwana mshola hindi wote bona umo wenju wa basa dili za zo sifubo kecheza mbanga kechukana sa system central moni hiyo so hen shati de makauchu ne mapoto ne majidini watu ngende wa yahuda wa bala ujazo mikoba nufikiri bala mba ubamba shele ko mwazi onde ngosi hao ya tie izile zibizo
mana da hada upa shahada ule ti pourcentage dini ba kamduga made salonje ne na luda hon da zaba kutu jozi jiri wabeza ulaya mdo kana baraka za ha abonge hapo tkanzani mwambieni bwa tukufu haina ujoishia moti na juho ya mbe miliri juhori regenti hatu bayenti ya hatu ekari irenga basaka bati ujwamba tichao enti ya hatu ikana bolero ikana takfini na usufa jihadi na dukumani na fakiru wa jamdadabi o wandu wao haina mruge iwe waisawa tambali awe ila force ya kanade jeshi isaila ila force ya kane mahakama isailawa karitina ma depute karitina wanu pia ina mru isa sijiniwa manama Bruce Lee amba azala wa bale wa hiza hiyo pia nda wapulilia wasiboti pia wapoe mabanda miyomo ebana abasanga mjo wishia sifle vizilo mkena retard onga ni prebo wa Komori rwalo magaro walo ndani na mwabiondu walo ndani ni wandu mdo Komori ajeje garendera fanye pari garendera fanye chao azala isa jua shabanungu tanza fanye mba sambla shazala isa jua ukae Komori isa imfoto wa Komori na mwambe uzade azala isa jua ukae Komori imfoto wa wallah inumba izankalizi anja fanye yangalie ubo mwana hangu ntomone aisajwa uke Komori mfotoha haukajwa ukane mwana hangu nzio yaralwa hitwa hajwa uke mwana hangu kabati nzio ya mwone mwana hangu nzio ya uwe takfini nzio ya mre hitwa mwana hangu nzio ya rengo chef d'etat major usfaitia de ambarante le fijo baba nuo juzido azalwa kabu wandu walo banu eze de la mine ma grupu oneze kamali na waupia wachana wajua chanzo jorenge chef d'etat major kanibana yabona muyelewe ya ukana manabira za kwa jonza keshifu kamala jonza keshifu de la mia jonza keshifu rafika jonza keshifu wapia ni mwanzo ya keshifu utejane mnaye wakata wayarungo tona amamdula na 12 abangeka mwambioni banu bwa tukufu wa Komori au ko uzade usango utengele yao abahati ndio kauleje abari kubali wezedu wabo mzaze tukufu sati eze wazatu zikubaliwa haukeyezi ukanti ha famille royale couple présidentiel yabonga bwe mndu mshenga abo wana première dame Mandeha baina al-maut wal hayat ngujo jabani jarenge foto ya renge kilomengo miranda ruzanga nuna pote ya pahe ajabanu minga mwimnoni adodi semna hitwa jamna popote na mapare cha ushomuoni wa misiro hamba elibarra yalla welijowa yala malla do kalima la kimisiri ana mwishie hamba elibarra Allah welijowa yala malla ngotona nyuba ibo hange jisawo ntiyo muoni wishiye vushe ngeri sawo yechecha ba ngotona mndu afaya bala ngwedo na banange nanza ya taka jala hindwe marumbuka tukolisa bana kutumbona watijio wasawahili wamba tiji majumba makubwa usitiri mambo ale tuona chao ngabo bwana Mwikoni bamisodo mwabianeza miswiri au bwana Mwikoni ekedaro ndo arosamba hindu club des amis haula fale na udero badi bala haibali abala basi yo ibali abala yo jabala aja haonesa nyumba ya mzee wa hatu wa doka ministre kwa Ratmana Simako basi yo tubale mna hawara ole amba mtuzila jabala ja belelegar wanula do zangu shawa pashi ya pia ba mitona kele baba nyumba dida tsedera baki ulado hanyu kambode wanu matajiri abo basi emba idini dake ndo ya hoboleze zavatine neze sipapu abugetika uchani mabiani rogo netanu banu mzizingari na mtaheze drapo benti yatu ngenje au mihononi hatu moti bilindi wanda wa bakide ma gouverneurine ma député waone hokana zinula ndana na mitulu ya dayarendo na jeyele ba wana busha kabati bargo ijuao
kanamba wavote lua ou ajisa mihono ou uziswa nogora mbuziswa nogonga jo amba auti amba sila fidi ya za himiji ya hatu bibi yararu mwishele zahalasiha uhusu gouverneur ya ngazija kama numani na zwali wala katikati ribana mti wala mtatu wala undi hafolo kutasugu akwato mabisaba hititi kaja unda mndia mdupa wasaya wotu jwa bana tuola gena doktora ya hindi wala bese doktora ya ulaba de doktora sayti shele zaila si ngazija ordinateur yo gouverneur yakaulazimika uitaru mwaba sa Ibrahim mzee wa misami huli manamshewe yakaya hairenge aiveshe ya sitifaruata ikana hindi o wale abungu ambao ikana wanafilimu wa kindudu hazi ikana na mafoto wa kindudu hazi salamtuhum salama nao muna wa waswedish abo yo deja isaiti ya balbala tena aba uyirenge ndo dahula emana watula haindi dahunu emzade yafanyishe tendo aisho go mihono ni ha hema fahavalu haukailo dabe uje jamenge mene na hifadhi wa wandu wa proteger wandu yo protection al hifadhi abo ilo zahamju mazaha enga mjuao embabiza wandu hawatu lejeya wakamakosia da wanadungo bale wana telefone adungo amba wanu ma journalisti waodo wale dijane babiza fidia zraza zitofayo shaka mwambia nukazedi wazahanyu bobustwani bohamidu boamiri madi ezedi wazahanyu zijama kuburi wana nyasi wa ulawa hafa bure fadi mante muslimu na waupia wawa uwenji wa isa wanjia kanseri uwenji wa njia diabetes za isa za shia daraja uwenji wa isa wa njia bade za roho zandi so pasula hunu uwenji wa isa wa njia prostate wangamia kebalongo alao wane wado sekulia wandu ezisonko iho zisonko zifu abunge ezakazijiri ila jeshi la dosa idiema fahavalu yanu haina utomba na mrenge mizinga abungu sotuka utire ola chefwai ngeyabo ribono ukarijabona aburi saribono abunge yanga mwambiyoni nyi wandu mdungo uchapanu ngocha morambia ukana mwane bwana inuka sina mahamengo mitano rimkazizani mahayasa ya mwane bwana inuka sina mahamajana maido ndo kana baraka rikubali yide baka usomese revolution rikubali kabati aparo ero wa enero nyandu mloko moripi yari kubali ezeno ko zinyide mzichwa uri kubali yide mzichwa gena mbire tirwa nemba bwana hatu rambi wako muri wake pre yo ndio nitaho bana nambi wako muri kazaneze nuwa bili baza lingu fohamba adeda ine mrumshene famia hahe no wandu wa msaidia umonti azalingure mwa mzinga yafe azalinga ni mgabili yo jezenti zinrwaji azalingu tawende zahe izwede zentu zongoni zigabili yo banu haraka banu bi idhnillahi alkarim ngabo zijiriyo banu wa wasuliwe haru yari umba ezemba deza wazingara nezeni waza mdata aimani mdata fahadi mdata muti mdata salimo watola mhazino wafungwa bure wafomo bari no wadulumiwa ezeni waizo wallahi kamnyezi mga jora nsezeni waizo pia zene bure ale mwana mndu atujo tuambia naone vampire dale mwabali afya alhamdulillah rabbil alamin hasbunallahu ni'mal wakeel mfirongo tukanda bure gena bunada kena bure ba pali atujo tuambia ngwanzo so pentia ndia ulo fe parti banga maisi siwa kabata tafundi si bajirafili si abdu hakim ti adi haji ti abdallah yahya ti sedi burhani kamda barongo haruma mwana damu islam bati banga maisi siwa watina uhosi wa batina kufanya jao mdia na urampira ndia tambasiwa shalengo zetu todo amba de swala alafu waduka wandu wabi kwa tuko mshiliani izo yabidi mdongo kamtarongo anafunga mdora mbia na mpeswa na muipo penalty muito umedesani basi isi ili ajijara mbia kana basi juma ngajiro zabari manzoro sole juma ja aimana mtofanya fete mfumbilinde au ngamduga ndo kanisa ninga manzo mdeplacer juma shamtete mfumbili yonga sina rwede na mwede mafanye zile razanyu na mwede mafanya zeo dimash juma ni mfumotiri fanye fete anado njazina mfumbili ba misiri ofanya abo jone mfumoti uje juma kwa fanya hazi emana mtorenge juma ya kafetinde raswali lera lazim
ya kabati mani amba kambe jawiyeza mbijawi chani chanta shaka tondwa ulawa hafa wakati walo ufiraji wakati walo wizi wakati tondwa mbudio zenyu hanyika mabarako Mwenyezi Mungu mmononi boba jirafidi abenge na mwambie rikubali ya ukana wede revolution mhu wede starabu mhu wede wa wana mwana zinchi wede unona vision kikaba kamrubo raparwa komori ra juhara soma badaini ra rengensi ya hatuba wala wakauriwa wanjila na zibani kabati ubulio mwanyanya hazingara mzinga watijofumana emizinga ibalo enu joto wa mzinga abo basi mitweda nata usupa ijiani mitweda nata takfini kabati joto ordre ya kana mfumo wandu wa utuka ordre Lukman takfini kana ukiri Lukmani ya fuwa wandu wa takfini wadi ambe wadi watu usupa ijiani ezergo izo son tipia kabati abunge bane ntinge lazimiyo ile jomi hononi haraka bana ntinge video ile jomi hononi haraka bana aina mtu natahi drapo ilifanye jezenti vanyuma opoza mharai kamtubuje kutubuje bo munyi baraka kutubuje bo kiki kutubuje bo salibu kutubuje bo Abdou Soef kutubuje bo burhani wallahi wakomori waisango wandono la mha Mwenyezi Mungu jolibandro wanama wa LBTTV wana bwana showangu musawi mwana mamudu karajali wanu wakaurambia he wakomori waisa walamba Allah tiere wa audio uka beza tiriko za banga rjo verify bana bas tina ube sham tiriko za hangu komori na mwede mataize drapo bas entinu tia hangu dativa tiriko ya hangu kama zamje jifanya tiriko ya hangu ni pae na mjuembeleze drapo banga ranzo rengensi ya hatu wala wadoja umfumani o waisango wajo jibana we ni jorenga mzinga ngujo we mwanyanya chaka wana uri wasi wa komori moti wala wadoto weze ordre haina mrabasa ngufikire namna tuka wasule ya reumba heze mbadembi Mwenyezi Mungu ya wabeshe yazo bili wala wandu wadwanga ngo obwatima waisa warengana azalila entourage hajwa ukana wazonda byanude madio hangu piyo hatemwana hahekatu mwami nazali ngeyabo karijabona na mwami yabo karijabona ele jeshi linjila nasibani mahakama yatsambalia famia zali watsambalia ngabo waida rusi ngabo hunu watu ngopula na pamruki ziwaswibu waili azali hangamia daina habari ida rusanga mia daina mtajimtatijilo dobi wangami ese famia ngamia wakomori abunge abutkanzani mwambieni ya ukaneke banu ganyipre benti hatunge lazimi enjo mihono ni hatuti yale banu majeshi wanongone ya wantu ngamina audio njojo zitoa ngabo ntojo zitoa wabakimbe se audio mbili ndafu ngamuhimo engamjozitiya hunu engamjozitiyo tere wa aeroporo ikenga reno zatu na bena mrenine batezi au karna wahirizitie ho Mwenyezi Mungu atuhangamizo wantu wanu ba Mwenyezi Mungu aisandiso rambi yasi wantu wekayao deri wanawe bwana inu ratowezenia majournalisti mabaganya yaro mbwana kamji concentre maparo wa komori mapare ma opoza wasiha abuga butimnikana avertissement o wantu walo faransa ngwari rumizao o wantu walo komori ngwari rumizao tiaro maparti ya siasa showa komori wa isangwa rambu wawe uwasikini no uhozo wao niye ni wantu mlo faransa mabanganya na parti za politique ni wantu mlo faransa mabaganya na parti za politique nunga mmanilia wa komori kamtwa wanilia kanga mmanilia wa komori bomtohabe za komori bomanzo mdosiha ngena mwishi na mfikirie namna ya lazimu haraka banu kapati wakati lera fatunga sabanu wabushi namna wana hatu walo faransa banu ya lazimu zelikoli pia wadozi soma haraka parce que waziri watu wa stage kabati alternance kabati wana wajun kwa kusoma na mfikire namna mjou hifadho wana watawele bangeno ulevi nezitwa biambili na mfikire namna rijo bloquer mashirika ya mvio wanu rati hunu faransa rifanye kampani ya za kweli ukanariziyo haunu garendo umra garendo Italy garendo Spain garendo undwaji shakartusa komori ilion haramu waridara wo wajue place ya hao
nalifikira ila duani libloke si agence zinu ruambia ukana ngarifanya utangarifao bana abasi kabati yele ndogo rijo ushinda ya mwando rionese ya ukana hakika banu kari goswa unu wakomori sasa nje kasa komori tivu wa parti kuja paro ya iliwa komori hunu kuja paro ya iliwa komori hula sasa mbudu parti kata rumechao kama zobo de mahale jo anao sheka ngota mabiho fikiri bamiti tu hatende arumazi ambasati tsende arumazi mashirika ya mvio yanu mimi tsende tu wanu shawa micheti jo fanya mkuhiti rijo shinda ribaye wakomoriri aina utuka urongo wabanu yarongowe ilo wakomoriri wakinaize na mziye unu maharite de komori wallahi bilahi ekamto jirata parce que ngamfanyo hazi biye ya mvio haina mwana 2000 euro ekamto nakabo mtuka ufanyia le shirika la mvio ilo hazi zela duani mbabisa bisputi mwede mwadoro biso emana wala hula wafanyao dabwato kaya nuba laba ina rijo wambia kwa to ufanya haina rijo wambia kwa to ufanya matui ya diaspora ino na paro na diaspora ya mafita made ya diaspora ya hunu tiwa hewe kwa hata kuna uwa hiwinjie kwa tuka ufele kiesi ndo watu warumafiri kwa yabo uhumenka unende heipande shanja jeze mbasi komorompore nyama komoromporo ubaliwa yabo wende uvurizo kaburini basi ne match atakadia kartushi ndara mhosani ngabukobya nazibutu yawe keti mruru ya madami njo ambia morgo ya ukae na mtowe uwe inuere do etangarjo jari hose haruma saa sita na mtowe haruma sane ya leje mbabi ya nguto jo kama inofu shamfini kekanchindi na mhose makapa una mbwema bachana mhosa una mhosa hunu zabari habiala nkanka haya biti wa bora nyumba mitedeti bisaba subale madene ne chetwa shauro utofia hunu abangenywa na zijana mabuweze parti za siasa za hanyu na mkema utile haruma watata hanyu walo faransa mmadejeze biebo wandu watata hanyu imlo tola hunu anumtata hangu uo amobo mnyesi bude dena mwone komori na mbaba hangu wasa wafu wasangwa yako shekenja mwone swede zangu bakarjona na pepon shanyi mwamaga manto mwauni wandu kamtuda idia wandu hunu kamtufanya mipango kamtushinda maoni mabani hanyu kamtushinda mwa negosie ayo serikali na serikali ayo tauna tabu ayo ganto la loi article kata bien jowe de waone mabani ha ubonezi agence kanzo ubonezi agence wonwana nyu hum prepare mwede mwa nsikana almadi wa mfanyo jawu na siro rongensi yatu ngarjoba ya mashirika hanyu anupi haumwede mwa negosie na mashirika matwaji mwabi hauri fanya rizio atatu na wabebe hatu kamtwenda unuma kamtwenda garenga joda mahani garenda umra pia garifanya umra hulu garendo hulu wana harimo ngo to udua tubia haukasidera wahimisa sidera wali sauru wano sawa wanugo chama kane mrati chama wanugo tesa shere hizo desasi abidi mzifanye mfikiri wana hatu wana hanyu wana nasho hanyu wana pia waziro kwa tusomeza likodi mgo tumde back ya unde PPC kaja unda stage kaja unda chao kamtushida na njia na negosiera hifadho wana hatu ro protege miswiri na kaya yuon wenje wallahi na watu akademi wako chakana baki wandu wanjira ka watu alizara watu arumuzi azari hizo dabura ka utwenti richa hunu kasina mihima miji shanyi mwaba msome abantu nganyinwanya nyinga nyino wanzani kabati bargo muifanya ya Facebook mrajanzi ya kaulu mailibanu ya desa ya mbeba ngogono siasa kamtusubiti mwabeza ngo sala zimuzamu na mjuhe lifanye kampani ya zakoni banu wazatatu na baba hatu wajokana banu garjoto waenda umra garjoto waenda heji garjoto waenda Italy garjoto waenda Barcelona garjoto waenda haina mji wa mala ndo jiho wandu wala wajitu wayokana banu sisi deri mdisauniri mnosauniri mfasaoni sheze maleza hanyu mbuli ya sumani mkababo harenge desahe mwana hetu wenda hunumeli hachangwa waboka ila meli ya Emirati watu pia wanafanya ujawu wandu ambezi balange bala hata ngama libala mwana hanyu warenge aeroporo hairenge hede sahe nda ihuliza wandu kamtuju wana hanyu watolo mhazili mdasa mkanti gena mweli mahafe basi ngari jitapili ya hunu vatu anada dungu ambaye chawindi kamina riadi ya mtuangalie mwana neze fami ni ule mbangu wonifae le magari ni pashie ni ule mbangu ndujemanle ni beze factory Kegamina baba mjakali yao wanisaya. Kantina mtu amba arante mwana oiba. Yede namna si hanchume. Anekaita kale jishensi linuli salifu bwa mnyezi kwa jo ulifisha haraka na mwambia amina. Nenda na bale fali sinda nende kana ulema bolo nese silipo machana maidi nese terko chama sibe kwa mitsalo nese Theodora ina dizira mase Theodora kumena maindini. Leza gazua leza peinture leza nemila la ni jase ze bali zini hobo hema ba wanga mpashi yo. Ntina bango tika ujani hulezi rupia mdoba lieze valizi kome ndozi nguo. Chuna bango uvaye une bainu jamaa ule ufanye chao. Abakia abonyi wanu mabaga mfanyi siasa na mfanyi siasa mtu wa mwede sani.
Kama kutoka ngamfanyo siasa kama tuda idio walo Faransa kama tuda idio walo ngazicha. Shaka mtukaza mwede mwake ma president kama tu representer mrubano. Na mjue utanganyi hebo doktori. Rafsanjani bo doktori. Gulamu bo professori miradi bo nyoti pia bo watukufu. Wanama wanashe wangu mabani yangu mazuki wangu bo dini nasiri bo zile bo nyoti pia. Na mjue mtanganyi hebo wanahanyu watola mwalikoni wananashanyu pia. Aina mdu abala dina la alina Usaini na Usufa wasekula yuho pia enda bakutusoma unu mwa enda sa wanungu wapenzao wanahatu wangamie bahiyo ndo parso wo wenda fuma yuho wengu uzo bange yo chao yene ruga ya mando ya lazimu muifanye bantu ransi na magari wanahatu bakwa tungodumizwa molikoni wadumizwa warumweze stage kabati wafashidi pia wangamie wajundu wana marema bange ne mizinga yuho ne magari ya wantu ezabili na mjuheri negosier da sine mashirika ya mvio na mjue mfanyeze chari ya redera wa terrorize bekeri dunga na watoto watanu waranda we professor we doctor we chau rende yimili ya warumule matu le shirika la hanyu garjoli baba na mwida kata kamtina petie kamtina na mziele shirika la hanyu ba d'ailleurs kam tu respecte chau ba himjon wanumi wone dada hezele ba ya hilo ndozi jo anti laho chama le problème c'est que tout ça se décide à Addis Abeba. Même les vols au 66 avenue Champs-Élysées, Paris. Nous, on s'occupe de Paris à 10. De Addis à Moroni, c'est le siège. On doit gérer. Et siège, il y a Ethiopian Airlines, il y a Addis Abeba. Yabo dongo za pri dongo za voli dongo za retari dongo za bagaji waonda odo jereo tika wa miche ndajo shinda ni kenti ti yanukia msia utitoti ja zangu shengeri bunga na wenji we ni mdungu ambo izo ya tuwa one ezelu hamziju wao licho kalifanya pression lifanye ze raporo lizo tipia rizibeha bo tukufu Dr. Zile na rangalio wana hunu rieleze lifanye babizango licho shinda lisaidie wazata hatu na wana sho hatu abonge yabo ekerifanye babizango izo wazata tunaona shoha tunaona na shoha wale honungo wajo wauni hawa basawi wale komori na mtaheze drapo wanatiri kwa makumba wabile na ribo na ngo vaya andu makdate ne magata ngo vaya itiri kwa ya sekwe babele eberi chati ne casquette ne dini garantori wasijini heze tiri ko za veli ne komori wa ulese oka enti sangiona ma watwani ya ma revolutionnaire wa isawaramwe ma biya henti wa isawaramwe ma watwani wa henti kabati mtu washangaza kabati mtu washangaza wa komori abuge yabo watukufu mamabioni ya uka efamia zali watubilwa ni mbwadembi wa komori esa dunga yabo do mwabiani ya ukana ele jeshi toujours ngilo haruma mashaka ezara roma gouverneur wanjila na zibani ezane entourage ma conseiller toujours azala isa twamaya kwa katina wandu wa himilia wa dubilwa ni mbwadembi ya baki loka mgungu wa rengo au watawe wende zao auri wa pariseri wa prezitwa jizi wazali ya hamba ina mzime mbabio minti na bana mzime hauri warengeri fanya hizo kampali wafanya Nepal wafanya nezenti zindwaji wafa kwa zenti za hizo nizo rizobele ya oti alevan majimbo ya niso huja na mhuleze drapo mengoni mwa hilo na erewalo usikwa jana hizi mgungu joro ne sandro ti alevan linuti erewalo usikwa jana abonge na mlishie mbabi babanu ngabo wandu wa isa walo tayari ne changement ya henti ya hatu wa ala barakatillah na mtaize drapo dezedu bati halenga rizo mfe amani na usalama nizoratsa
Révolution, révolution. Revolution. Abonge watukufu, omsomongo endonai, kabati amani, kabati mwenje, kabati maji, ngabo nzaya, ngabo ulevi, ngabo ufiraji, ngabo mrohitwa, kabati nzia njema, omsomo uranganyia, ounono uranganyia, ewana haramu wanu wabakiyo warende, unsijo hatu. Kabanu, nam daso kamguka jawa fisha hamba debi zembade za wazingara kabanu na muda mshashi mguka jawa renga hasibabu de zembade walonizo lo heze operation o aloneze kanseri o aloneze prostate o aloneze diabete o aloneze palpitation o aloneze paralyse hasibabu de damu ya hwana nyasi wa itabonti kabanu nati halebanu bahiwa baki odiondaru eze odiondaru izongwa fao pia hatima zolawa moti aini mduri amba hawana bwana alikubali kama mwana bwana nyide ma revolutionary nyide ma watwania nyide mdone experience nyide matajiri kabati ya paru msaidiani hata euro wakati wa haja wa ukaririmizwa komoridi ngosi wele jeshi la ngamia mahakama ya ngamia faminu ya tambalia makonseye wazali pia waonesa ukakwati ndae wakati kojaja kwezi watukufu ya ukariambe na risopare nidi ngo sirengensi hatujeza nzindwachi na nyimjwa ukeni njo sapare na basakati na ujwa mbati jao wako ya jwa mbati jao wo guriyo ekendo amba wandu dube ngujwa ulawa ya feye ujo komsiyani mkeka mrengensi hanyuma jusaze drapondo abasabu wakomori jomwambiani takfini uongo ndio ulawa ya feni lukumanika na ukiriani ke takfini mizinga au kwangu jomba ukana ongo ndewa uwe mbaba hangu na mzaza hangu takfini baheka na ukubali asinye lukumani ya rege mizinga ya mengo ndewa uwe wanzuwani jeza jiri usifai jihadi ngo jomba banu lukumani ngo ndio abezi ya chef d'état major ajoji wengetifu Kamali daine mwana wa Abdurazak na Rafiki dasimada Bakari wao ni mrungu ambokana ashe baside lo bandanti ali risimbu hauri jwa le jeshi mwana wika na uja ele jeshi wende wa rege hari wende wa nika mwana wa azali haringe to mwana wa box M2000 chao ngarenda ora sherehi homra lo hitwa wa he shuja watwani ya yarangamizi za azali omwezi wa maulida wa bira risaliti mizima ha ranzi azali ya twale jembe yari nwale da haha abunge yabunga mparo hawinchi hunu pari President Gervais amfikiri bala ya dressing arjo witi ya yabo hari mwende ma someze dunwa ntatafanu yaone ya ukemwa nahe hafu shahidi hafu watwani ya hafu shuja Mwenyezi Mungu ya mrehemu Mwenyezi Mungu ya hifadhi mzaza fanu Mwenyezi Mungu ya mbarikishe daino watata hatu watukufu wa ala rasihinna mzaze sharifa mzaze watwani ya mzaze shuja Mwenyezi Mungu ya johum hifadhi Allahumma amin daino watate woti pia wa wanawe bwana inu eze mzaza hangu eze baruru eze mafeterani eze woti pia tina ushindo wa wasa Rowalo Paris, Rowalo Nice, Rowalo Lyon, Rowalo haina mji ulo Faransa banu wasi hopia alo Marseille walo onako kabota tema watani ya pia ngo abantu gwachugura ibeshira zeduwano tole amwe abo
haumlahani ezi yakauriwa isaidu bilwani bade zinji Mwenyezi Mungu aniso yadhibu ngwa baina al-mauti wal hayat eze famiza zali ngwa tungo ure manapa ema konseye wazali wanjila na ngwa tungo angamizana ele jeshi litambali ya ina mndu wanzu ya hite mwanyanya ema hakama ya lembelea yabo mwana mafundi wangu mtukufu zuki wangu Ustadh Shadin rumiza owandu wa juheri ngo sibalera fatunga rumizeni uhozwa ni sambiri juheri fanye bayibili ya roheze ntuzinu eka kweli ngaranzao sambi yavuke metira madama Hamudu eka ngonja ruma media rumizo wa komori sopare ni utende bangu wa hudunga na kabati ujo hukome yao ngako mtiani jobu fundi sufu mamedi bwana juha mwambi haina mndu mkubalio kangarume bwana inu risopare ni batisa timwabiani wanu ekudeta tujurungio ankuru e famille yo bade timwabiani zero zinu pia timundana na mwana shewa ngosu kwa lelo hababufa wala faru kufanya ze audio sila hosu utuzito eba nutindele je sitile mahakama eba nusa ujito fidia basi ofaru mwanzo ufecha ila ina mwondi wakanizo chaka batu utazito osubuti utoa ndongoza usupa jihadi unutoa ndongoza fakiri unutoa ndongoza za lukumani eba lo kufanya ezo ndongozo zontipia zifanyishisha abunge yabo bwatukufu ngabo mrutso yutungo insiste ya pareban meranzi ni juo kenge na banongo ya hanza yambe abunge yabo izo litugeza no byenu kana baneziu shanganzo shujanganzo watwania ya subuti ya laani yaonese okeza ngo zijirio savapa. Allo, salam alaikum. Afanya ça va, ngami en direct en zorongo mba ba ngwanzo nikemba information. En zorongo ya rumo direct ngwanzo nikemba information. Ah, kenga wana ba rogo ya wenjeza harumo zilo komori au hunu ngo jorongo. Naam, maranzi ni bulie micro. Naam, anweshi ya kwezi. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Oh, yaandani oyi nzaza hatu watwania shujaa ikayao ngeharumwe bwana inu yemengo ni mwema watwania mashujaa riwana we bwana inu bana apara ya onese babe zefikira wikayao dizu yalo nizo wakomoringwa hushili yao kwezi. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Si wahancho me redingo udunga ze habari zatu zinu sika urenga mdongosha wanu tsore ngwana pole vanu shamila nungozi njizo haba za kabili zizuzise rijuwe neze nungu ranzuri jerende razifanye ukayu haba neze nungu za kabili rizambe rizituali eka ya leo rishindi yensi yatu yenu wandu anuwa bengili hawa tububonsi egar joka ufanya rinikendo yarende size yensi yatu izabili naka hanzano ukada eleo au kaya banu yanuma bitu alange bidandu wadoto aliyara nzidaba wadotikenzi wadoto wafatu yana duwata emdo yala hatu bubonsi rikaka rutinga rifanya uje gebidori doto alia esi wandu mawatanyari wana unekudo yinu ukabanu baya mahali mashawiri watu sobamba hendu na undu ukao ekaya waja wanduja wadofanya bujiliyo wahabezi birao iza yani mezambishi hao mezifanishi hao wehija wetekeleza wehamba amana ni fulani ngamungu kadha kazi tuhenda au ngazi kirikito garajori zite hobango ni hunu rizambe heli mukao yensiri kabidi riendese ili rijogwa sulimbaba ha leo
leo gebedio retu kaya gari ingari fanyao hindi gari fanyao rihundeze mali zirengwao zilatiwao kamimbano ngona mbaulukana tuhanza leo ngwajambe leo hajaru mwae ye daula jaringaria shange bidori dwanziha ye makosa ya himbu wa uiraja yaringaria rimanzihe ranzihe nongo ya renda maudu ye kari jari chimundu kana rihundo harungansi ilona amani shau wandu zemalizo zokanzari development dezemaliza wandu wanupia ruandisa roa ruwadumizi wao pia rizirenge rifanye development ya hensi development ya hensi yonge ngeti nguru hezi maliza wandu wanu sangerbe wana entreprise rifenja hokaya vanu leo emanenti to henda wanu ngware ngomali shaka pati mbubu baba hata mbaduka kushindo babaduka ya centre commercial mahalani batore ngwandu waili wararu warengo watu hazini eza sana kanza nzambe dukana komori baja batilwa sharia dukana kabati droit ya mndu wanzo ya rohe mnashioni ya rohe nde mwenzende ya asome ngutwa mbihanyo ni hata leo kutuhenda babanu wanongwa rohao wenda weta waiwo wangamia mabari ni hivo shakwatu shida watu alia emana hindini uwandu wa rohao mashababi wapashiao wahenda we kalamu nzianiho wekoza iyo kwatu toalia shawa kanzi arumukangu atabisha uwana mimi ngamjozamba hako mwana hangu munge Senegali ngabuwabilia lumani hakanza mbali watabishiro hata kutufanywa jao kutusisa yeho mwendo warende yeho ngondo afanye wandu hivo wandu endao mwendo wabiriti tenda hubi nizo ndizo watingozi tasha kwatu shida watu emana hindi wana watingoroha wenda wanga milamu nzianimu yewe ile oyanzende yasome mujo ya hauende lapitali ya zingarwa za barindini lewari nganza upaka mndu mbaye au mndu koko wende tokabuliwa jauende Senegali baongo do lapitali yati shasha babi yanzende yasome katina droit ya rohe ende yasome vala ibidumba kingazika feiho rekam soma rekaka mto soma mwito dunga abo mrenge bange mdo jiremaze sindano aweki dunga abo mrengo mdo remaze luwatwi noni kwa majana menaba ukezo ndizo aba hao watahao wazifanya dizifidia zanzozi kezi nje okawo wazao wana wakomori wa warenti komori waturohewe na wasoma aba inu wachitoka naro wandu wakomori wanangwendo watalaimo kwa talao wate wabuloke wandu kwatsina drowa rohe wenende wasome upande hadisi na kanza nitekeleze niyambe ranzi hata njoshinda nijuwe sujet ya hansibanu ukaba naba katsina droit trido jibu wandu warungu wao minyahunu na minyaiho gebidiyo rijuwe engari fanyao engari jofanya engaro nomrudobi wandu aili wangabi rijoshinda rijeriwa unokana ukabanu sipaka da wala sisi riwanao banu gadotu oronokana ambu fulani oi gardo fanya hata rimtendeze watu si wa hanju merjerikenzi ridorenga ze enema au rido ambezi zirisaunde zatu kabideri fanye rido fanya mkoonzi na bunjilio hili rakabidiri zifanye chari chijiriti hundu ulahanda ulakaka ulajaba ranjerido wajibu rilate dira raka handara faliki rifanye marhaba menji ngamina eze suje zari hansi vanu kabla ra agenda za babu sama suala muhimu ya bidi wa komoringo ajo profiter waishie ingawa na ndongo hawo information za usule jeshi awando rumawe nsi ya ukaurini ki haukari jabanu jeri oneso wa komori situation iliyo ikayao ngeiri favoriser osi wanduri wanao neezi ya kifujari yinu ya uka efami Mwenyezi Mungu alisokubalize dumwa za hatu auna lisona ze dalilu ya uke fami irende hambade e fami ngejima nao e fami watungupuda na masahiri ya entourage ya zali wahisa
wandiso mtawao ntipia mwono za bashari mwono ze audio mwono rogozinji ele jeshi kaya waodo wanambwa wazali ngwajila ojafika bati ujoto wa wandu ambe warende nayi wananti emruwa ya kubali abasanga siaruma za kaulazimu ezeduma mimi wemengoni mwandu wakaunipara wemru wa mbwana wemengoni mwandu wakaunipara ya ukaketi njema ukaridwa ngana wanizo wakomori tuja zabari shati sati zibadingo shaskanzani rudini humwelezeni ya ukamdatu ilo jibu wanu ngarimana na wantu ekalelo emafundi watu wajabanu wajawa oneseze idizaha kabajabuha mruwa umjibu ekati majamvi na marindi ajaya pashi ya fundi sukuma bwana ajaya pashi ya shirafi ajaya pashi mamadu ajaya pashi wanduwanu ngwaona wana ngwaona miji ngwaona fami ngwaona parti kabati mimi Fakharudin amjisakrifie ngamjokanga mjodeziwa ngamina fami ngamina miji ngamina wanzani ngamina wanazioni shanga mjotawani onese ukana banungaru wanombwana amjojani dafi mamado amjojani dafi ashirafa amjojani dafi safisami amjojani dafi haina mrujo jabana jala piziwa ni majampi hao mabuhu ni mre bavuni baada ngamineze hoja rezadini rezo usubuti ngam amino kabengeti leziwa no wandu wake bavuni yo ndio na monti yabidi ngamima onao jenge leo mjamni kasekereza hanyuban tsende mjam tundo mhondo ngamzibe ho hazali emjo jihisije ekemjwa ya ukana Fakhari wandu wa mwamini yo na bala Fakhari haina katro danzari fanya ndogo Fakhari ngo tuamba rahaba nga batuka ujirija na mlinde jao enga monao jeke tsamba midamina ni haina usiku lelo tidungu barufu timde ya maudu tidungu mahafidu timde ya maudu tidungu Muhammad Saidi maudu tidungu militera wandu wanuti wade ebabo mjoda sasa rugo zinu wandu wadwa na mido wanwe bwana na mido umenyo au mjo nambia ukana bofati jao karadhidi ngosi ekango vumbuwa Idrisa au vumbuwe mabu hau majamvi hawazali hau belu hau ndovi eze ngo izo zili jiri abantu kamjaka usubuti na nyimka ujokeze ngo sava pa haina usiku na mtsocha bano jana ba mide na trende bwana inu mide revolutionary kabata pano campaign minga muijoza ngo zinu haina mru wanwe bwana nga mtsomtesha we matoni no mfanya jau zirenge mahatimizi mahamfukare haina usiku ramba maudunge bidio resihe audio ya ujari toweze secret litito secret teta na rambia zalinge mwade awabaringe mwade hauchau na mjuheri so pareni na mhuleze drapo na msubuti jau ese ngo izuka rutsuzi wona shaina usiku leo mama du leo jau ngamtujati ndungu wandu wao tiriti kanti mide na ile hajao mide na fanya jao ntwara rumiti la wani ulo watila wani feti la wani fejao Faisal Abdul Salame ya kana jeshi ya kana wandu ya kanza ulo wa kanza wa uwe muti wa muti ho mitami huli ulo na wana ulo na fami ulo na wandu wakanza wa uwe Salimu na soro wa mrihitwa wakanza wa uwe bapale wa muua wakanza wa uwe Aiman wa muua esabari wa komori mtobi wa ukaile jeshi la belu na zalika kwanza uwe mrua febu kama tata betizi hindi wakanza wa zingare bobosha warenge amvio na wandu wale wa mrenge wakanza wa zingare bashari wale wa mrenge wajai wajuka kwa mrenge mru ulo morona ulo ikona ulo chao emana wa komori watuanza wala ula da hindi no ujinga izo ni zoraka wananizo ye wanona wale utuana na ngari ya zali owantu ya wanena wane utuana na ngari ya zali shakarna ujaudaza wakomori kamili watoja ndo sinema banu wandu obaskile wa ulo wandu mkapirizo danyina wandu waja warenge nusu wandu wa wafu emana wature ngawa wa huwa hafahinti bani mana mtuanza mielewe wakomori hinti ndazi ntambisha kama mtu wakomori wala ulaba wala ujinga wala uviri waelewe maslaha ya honga babi halafu nyinyi mmone sero hizo pyange ziliyo muda zama hamfukare motindi ili mifahari mide mwenye bwana hiyo mifahari mide ujoza nuko ziyo mifahari mide na kombo bwana hiyo wewe bo Yusuf Samiri wewe bo Baruf wewe bo Nurudini Mbaye wewe bo ndopi na wanada ona baka si batima ese nuko hizo moment donné on en a marre maintenant garanta umri ari pare ambeka renda ojao usikura ambaka rendo rarompira tijidubiso pare fahara ulo hafu mitira usubutini seba fahara isenda ulo fahara zingaro tiro hantina rogo on joue pas avec des sentiments banuka sina ro hafanga sina wananya siwa ro mopili zoka sina ro nzoro wa libere e wantu wanena wana utwanza na ngare wala baka no shindo ro ngamtu wafu chapla si wada dufanya semblant banga bwandu wanjwa jalini haukanga mtojilejeza banu mcheni manambia ndogo ni balende de nani kazali ukanga tuka utayo saa sita wandu wala ndo wafe manguja na bekana nga mtsaho ana zila ndabo izo ni zora kaumwambia izo mtu kwanza mielewe
Njatuanza ni rengo wakati wanundo shida na wandu tuanza ni kama wakati ni duburi belu na fakiri na wao pia abage na mkera vidingo si bepa jori ibaya e wano na mbiwa ndu so pareni e wano na rombeze duwa e wano na kepre e wano na onese wandu wanu wa destabilize ron kasido sido lo wenchi mndungo chocho hansi hamndungo chorema e uchorunga mikro na ambe ukana wandu wanu wa deje wa destabilize wa onese ukana hakika le cheshi ngwa ndasi izendi zo ramba wandu wambe et à besoin de la iso ya uka ngamanzo il faut comment il fait attention à cette personne parce que il est dangereux, il est hypocrite, il n'est pas sincère, il sert au régime gena mwema one kenga nyina matuka nyina mashishi tiambeza hangu Allahumma qad ballaghtu Allahumma fashhad timbenuliani e wantona kubali mansha falyu'min wa mansha falyakfur wodo upande huu usisa swala muhimu yao engao yako kwesi usisa swala ukanaka sibanuka rwana bwana yino ilo swala wantu wenje waluzise emanuka mmona ondo emane kazali hafu banu azalata wabanu lidugu banu ngarutuka ukansiri jibwana ngarutuka ufanya rifanya bunjilio ele swala ilo maradhi nangale kwa kombo ringwa rilunga ebane ele swala ilo ngamlishia ukwezi watukufu lauka ebane kazali hafu banu abasa aweka atawa aweke riparso na haramu wano abasa ilo swala muhimu la kabla zima ina mru ya juzi selo watukufu ngaya mwanzo jawabu la halo kwesi sijao ele jawabu ndo ka wafanyi habunjilio ele bunjilio la fanyishi hando ukana ikaza la uno mru wa hafu banu emru to wazali hafu wo mru ya hulamedi au ya wajirimedi wo mru ya wajiri videti wo mru ya wajiri anvio wo mru ya wajiri wandu ya walisa ya wanosa ya hulamizinga ya wanika ekanga mru ya shinda fanya kudeta au kabanu ngabo ho wa mru ya fe mru ya tawe ngabo ho ukana mru ya fanya kudeta ya towe ya renge ezie ekaza la uru mru mpashe hitwa na hili fami au atawa weleza we mru wo ha maîtriser nti mru wo ngari joenda ramwambia ukana undurati do au kamtiadi urumia indiri unikezo ri ushukurie sha yabongore ngo ufanye jawo la mkababa au ngo elewe ya uka ngo rengoze robo 10 wazirumia ekakuja toa sadaka ngerengeze robo 10 za haho bangwa ni majumba mwana mshu hangu zamba hapo ngabwe majumba yao wana haramu wanu pia haina mnangali mndumo mjini hao majumba neze ndongo no witi abwe mruwa ngujorengeri ya liahe ngujo de trezori ngujo tsamba sasa nyumba hizo ngujorenge magari yao ya yahuze yanengeze mali zayo ngujo disapo ya mtsambas iso ndicho mina chofana ekatiko pomba pesa tiri yazali hitwa abanga mrengo na haramu wanu pia ni jwana ngamfao ngam mrejiza usema mali satu pia abara turumia 1 milioni rege milioni hangu ni topo shoni na bera mwemeni mrume ni tumbi diba ekenga mazo nifanye papo ngamfanyo sharia ngamwende sovoti wakomori ngwanzondo da ila tornati ya ho etine se famisa hao da ila ukanari rege ntiri ibele bwiziko lido zungu haba silo gaspien da ina mrumsha hahe ne makulo sharia mzingiza au ngaranyi sawe pouvoir uka president kana kutofanya hizo atukahatsa sharia wakomori ngamazo hindi ngamazo mdoru makishenzi jana mna makoro makishenzi izo za hana kwa komori wa wafikiane ze voti zirelwa majeshi ngwajinda wabaki haina mdia bakero babi haya kaewa nruwa kurukuru neseni wanzo wafanya ushenzi sito wapozi tsware zambani reza juri ziro bari niri nikema kulukulu nezen ko wale wanabulu hao rabira mwende mahafebu wa shenzi shakabate beti zilatse wakati yo mrongo jwamba salimu amri ujo wazali eka rishindinga rjonda ramfarie yarifanyi yarisaidi ya sharia yarisaidi reorganize voti da sina katila ngeri nike mruenti kasi sirifanya revolution abugare ndora kenti ulona kilibanu ulona imani ulona vision ulona usubirifu ujo ishili wabanu ndo usikiniyo wakomori ndobi uritende mdo kana baraka bangari uaminiyo kasi sonti ngarjo katili hadisi tendebo Ali tendebo Fatima tendebo Zainaba tendebo Mariama uritendeba shekanga bo mndu yenda ya jitowa fidi yenda ko pamaliyo yenda ya mhobo weshenze matso awe mndu wo Allah bila hikati mjua minga mjua mwemilia
ba ingeti chidopi minga mtu mwimilia na betabu hari na mtu hari bo ndaji bamkaneze lisanyu mwede sana ejawa utija ukwezi watukufu iyo ndo aminifu mimi njo ufanya nezendo kwa hizo hadisi wafanya mahadisi menji watijoja mreda la hafunyi wanzu wanino wa mwali no angazija mtende mlala mfuna marongo wabuhabani hanyu wanoenda hapo azali cho itwa mja mtu habani tojo mtabaza ni danyinyo o andosha hanyu no watata hanyu ujuta wana chamba turietu turianyu eni ujamba turietu wakubali kabanu kweli wale wavoti wale wa sharia kanuni iyo hata iyo azali mguna za azali ya muoni mfepi 2029 ni wantu mwa 2029 na turu yetu bantu kabati turu bana ze turizwa za lazimenya azali ale lesangwendo mone mwana hena mnatuko msindi kabana ukaturu mbrato ulaba kabana ukaturu na mjuheli so pale ni rengensi abasaba to jeshi abasaba to mahakama abasa serikali no ne famille you nobody abonge abo mimi tsikazani mwabiene mbabiyo ya ukana rihadisi inde mana ni warongo za uzentu zinu bana tina ubulienti ya hangu ne mabani hangu no wanashe wangu do waruma uzenti ekamwenye baraka dawe na kiki na abduswefu na baruani na razida na sumaji bwana na mahamudu na kamtuta msoventi mi amjerengenti yangu lisope mimi komori mimi eke kamtuta hanga nyine zemali za hanyu ne parti hanyu kamtuta msakrifie bahinga mjoji sakrifie shawa komori wa Joni Amina amjorumeti iyo amjotaka wandu dukana irumi ni rumeti iyo eke kamtuta hamuirume kamtuta hamregezenti yatu bayi wallahi ngamjo irume mitota wandu tuwa izo tuwa wanisaidi banga hamba banu mkazi wa alama ya ukawe wenda bangodo wake rais nganyina tampo banu mzalo wa rais kamjazo wa rais mtejo wa mabaka matumfanye siasa mdora mbeze rabo baturi kubali hivyo kinda shamani kabatia lawe kabatia mdu tuka utobana jambo kana haso mu kwa president ukaja au ukashefu wa parti kamtuta msovensi kamtuta mtoze malizani kamtuta mfungo kamtuta msakrifie Allah inga mjotendea mjorengenti hiyo wakomweringa mjorengenti hiyo na mimi sina mtesa amjoeshi bange ntumbiri jali swalihi shanga mdukana o wandu wajo yesheza ntumbiri njo urengenti hiyo ngo wajo yeshindu au kama mimi ngamjo jitoa fidia ina ujufanya betiza mjo mangamiza sababu de maslaha ya henti ekanganyine zemaliza hanyu nganyine ze party ngamona mabani hanyu zofanyao kamtsinza mfanye mwaunu yenti muibulia halafu mri yangu yunu yake kando regeze maliza tu jezi to tiwaderu keze fukalizira ndo njwa kanizo eze udio zira ndo pia kanizo shembugu dio mna roho ahe dabala mimi nitaka utoka nini kwa kada uni kwamba hitu mwisho katizo maitima ntiyo uyo ina mru yaone video ya takfini anere video waside nsinde wa ngo tuka ufeza ntuzino ba ule maitima ni takfini zira ndabo ila intelligence artificielle ntodas ainengena nifi nambaki na mwenyi watu kwafuna tuzi yamke kamfu shantina ujitoa leze maliza hangu leze mbuza hangu leze njeni kenti banu njeni shemdia jambe bala sidera kawane bwana ida ndio maana nimwambia oni bana tsikanzani mbenulie ni owa wanaomba watu wanamba yawe kami ni fakhari sidunga na mina mtu banu ritowa zaliwe iri mri hitwa bapia garendao rekari mri hitwa rekari sisi wandu pare ni rekari mri medu marekari na rogo bade barugo na tuenda azuma azali donda nao ne mwalimu ya mwangamisi yone barugo mtuhenda shaina ndongoza kazaliwe iri mtowe ntinuri irengeze minga msifanyo mimi Allah ngamibo ngamunga msitsa haina mdu dabi kuzichu haina mwaye ya ukani towe azaliwe gamwendo zembiyo iso ni mto ni jambi wandu wa separe ni liombeze dunwari tai mapesa impreshe itwari tai wandu chao bahia bo mimi ngamwambioni imapoza mlokomori wakomori wa disolamu hawo ujua ewo wanzondo ewo hozwani wondo kamjoja mabeleze audio zinu esiklon kaneti sihi na mwalimu wazise Dr. Johari Wall ifanya ija corona ija na mwalimu wazise mwanamshu hatumo mwali siti Darfaul nyezi muna mhifadhi dani mruma hahenele dahola ha wajumwa bianizo razifanya iyo tika ufanya mahaba yenti ya hatu mwene sikloni ya juzi ya maore ya jiri ana mwalimu waone eze journée culturelle eze pare wandu wanzo wapa hiziwa wandu wa hafa eze ndego pia rizifanya weze wadaha wandu kwa tuka urede handuma washa utweda aruma wada hana malele mama na journée culturelle no ilili contribuer aruma nti hatu haina mjina laliko ndona nafasi mihonda abo mihanze nti hangu mihanzo wakomoto hata wenji wandi ya ushonga kana ni wabulie wafebo amba wajibi wao mwisho moto mikoni ya kaurogo yambe bufaranti bofari ba wandu waralilwa wakozao ba uchangu tokeza ko tojibula wandu wako kwa utima bania wata tili mutifami tina saba ti kwa tina nuko shawa tonga tuko ula pisa sababu denti ya bofari rantu amba mama utotokeza na deru wandu wa fauri ula arifu bamunga tiketi yao banu elimu wa urisome sa ora nso utitina watabisa je lomba wa ufira wa mwinzi na ito tiko parukanizo
Shaikei pasenti hangu ngami preni la pizwa sababu denti hangu ngami preni fa sababu denti hangu bahinga mwambioni nyi wandu mdo komori mwafili hane maelene le feleke nemboga ne machele unesema chana maiti mabanyi maopoza mu lili wa mfungi wa mboa boti mlala msiwa babu Swefu bo Hamidu Burhani bo Dr. Salim bo Itibo dobi Dr. Karihila bo Dr. Seda Abasi bo walo hunungwa wadoja Facebook mdaja ivuriza wana makaulu waidi wandu ratutapili wana hatu walo hunu watu usoma wazira zelikoli wana hatu wende wadumisi kwa tunde ze stage kwa tufanye ze alternancy eze biye za watata hatu wana sho hatu wangu komori watapeli kwa tujua henda wangamizwa ze biye wangamizwa ze freti wangamizwa ze passport eze ngo pia wandu waduzu hao kartushinda na wadafi si wamanga hilo hunu rabari somo kartuone zo ngo kartushinda ratapilia hula kartushinda rajida ile ze douane kartushinda rajida ile ze biye ngabani ngamchuka na mwende mauniti da hivi nyandu mtoshindo fanya tamarugo opoza kutushindo da ile ya wandu bi kutushindo da ile ya wandu ndi nabonga nyimanga kanyina star bwe mashirika ngaye hunezo ngo tipi kamtushindo fanya kurie kamtushindo arete azali kamtushinda rasaidiwa na hatu waziele bangene mfinyu kamtushinda rafanya barugo shado tunamba mimi balema bukondo tukapwani wamba kana mimi ngamchuka fanya chao na mjuheri rifanya barugo rijitapili rizio zaza hatuna baba hatuneze bi kartusa komoreza faraleo ngaredora obedi wa Mwenyezi Mungu arifadhi wana waduhamu wana wasuka wana warede mapedo wana watu uzabange wana watu wanjia to biamishu na majana maidi na mjuheri ndeza tumra pia ndera obedi kapati usoko muri uno mwa ezo ngizo tipia sananza upakolo libe watoto wana washe walo komore do abantu ngabo wana shiba basikitishao fa heli walo wale vimpwa na ulesibieni watoto watiti wa mahakume na minane wa mahakume na mili wa mahakume na mahekishirini wanadamu wao zinenda kumuri na kauna hata mbuli la machozi alafu ndongo hamadizo balazila liberte banena dokana wandu alangu aligwao mapesa wende wanoswa mvinyo wafanywa ndongo toti ndiyo ni wandu wajomba hao agoti wajomba hao mihitivisha wandu wabalao matimba magari ya tritentemi jawe na mtu ajikaza wakami ja ushabala mbondo watoto wala nenda wanosa mvinyo wafurisa bange basi harengende yangwa tafada hatimaye ya hapo betu hakaanti shabala bahai mungani mambeno secret jacho ngaza nongozi lapi sabu yo ti secret data balanga mo balanga mo secret ya wabudia dini chai ya mambo imanati talapo kwekangwa fanyo ufanye shajau isha shahada nishata wafanye waberi halafu walangu arumia wesu nuko tuishi ategeza ba tegeza bikiro banuko tuishi ma telefoni hobo nuko tuishi ando abasa nuko tuishi ando abango ishia aba na halafu wandu wanupia zebeluze super jihadi azadi pia ede kudilao na majeshi wa kupia wende ngo warumi hazi hiyo halafu la defasi la hizo fidia zingizila reza zinyama reza ho wanadamu halafu jihadi hiyo naam ijabano wa kutingoishia olende ula sheita olende ula ohonte atitiwa humijini vale hadisina ila dokana ekaya yekontra yare ngwana abo problemu ikahuroha yabwesha hushiha maji wenjia hunjia vale masi huele mwangwa la pia kwa tulala ngo omisiru ni hono wandu abungu atingo wonema jini jau we hadisi halafu antu kana wewe ekakuja tuwafidia zinji kwa sababu gododo neswa mapesa menji weja wenkiwayo we jisema pesa la kutina duro ya rumi handongozi zilona mradi
domandoni Naam. hawesaza fidia watu sitowa zinji halafu yabo mapesa ala ngotonikiwa shakutina bandu ngolo na mrani wende wawe hatu kana kutina drola lene mtu mshaho wa halali wao mpaka nde juma ye juma nanzo mraji hudumu ngwende ho jumani ngwende ofuti fahari ni ndumlo yabo mwisho ndugu wadunga ehe ilando siku ike mwanzo buliwa ukana ukewene mrumshahaho yabote jandu wesa watolo haruma wosila munde mana ya ferinu ya jirata abantu abahainu pacho mrushinga mbambandongo anuwa juwao ya uka ze difficulty ya zirungwa ozila neze swale ndo tendeza balaka bati hata aizo hata katina tamba diniteka bala una hisa kati silamu izo mafundi watu ruambia zo ngwajuao ya ukaongo ambudio masahiri na zilimu nongo waendao orengeze swala wamba azalitsuo na mumnike ya swalizi wemnika na ngwajuao ya uka emijia tukarsina besoin ya maimamu emijia tukasina besoin ya maji bala heni wandu waenda mjini bala ya swalia yaba kusalizo wandu walobo msirini ulaki ya pia bala ngwati ngosalizo ani shetani bala kabati hata mba ajiri wanadamu walio nao bala paske bala wala ngurumani majini wajewe fanyazi mimi alafu yenda ya hadisi bofundi farde na ndumloya yekaya hushindi huto wafidi ya zinji goshindo wetu hema siwe ndo misiruni wendawe bulado bahanu were wawoze mai majuna ya mapesa wanranu wafanyoze yemisafara wenda ule majuma hiyo wesisa wefanjau zilande zemali wani kwao ne machini ya okangwa zende mana ze kafara zilozinji nzuwani mwali ngazija yawe ko wanadamu ngono ulapula shetwa ula hunu damu aya dezi nyama mohonje zila zibahula numeni vanuze mbuzi neze mbeza hibwe koni zonzi hawoda honi lada hula mbumu shalati bada ho yainde lada hula mbumu zembuzi zika hibwe koni zembuzi zila zizakaru mungu katika hiba zimewa hula zila wasiwana za atindwa bahi fidia zitolo paske ikafanya fidia zinji abungo liwa mapesa ato mashazi mufundi faha siwono muoto umjazaha mabiokana ekakuja roharu mwedi ni yoba ekaufu ekati funti na urahara yemoto wona boeka diseka urudi ngoha yabosho ngashubaba yabo bondu alango atingo hudunga bahana biokana bona roha ye utelefonewa habilokana urwasha gojoona yedo fanya denasi bai haru tuzurunge harunga mahezi ya personeli ya hazizamiri shabo tuzurunge harunga kutona bade sarona wandu alango asingoja we mtaharuma menasi yafanya be yerungo anai na urenda jizize wandu haza pia wandu wamenye meshara baada hesaru haru mezoni hanone patiwono ye mapesa sha hamleri ya mafoto hatori hazimi hana biokaya katwaza temongozi ziparoju ona mapesa menji yakoni ona ulala ukaunti mapesa ya euro 50 euro zitanu zili nyumeni alango tuonikiwa ukenayo ungefanya mongoza shunga dai hataika ufanyize mongozi njizila senango kiodoli mapesa lake na mradi njojo ya runia yabonge bido kuswali bido kusifanyia hata mungu ibade tukayontsipia ya uchanusi na marhaba meji ba izo nongo bikaya wa komorige mutata mtoto nabo mtuni hawo yemuzi ya mitami hu tunikaya zimwanza zilo muhimu ndo ukana ngarijuwao ya uka mafundi watu ne wababa hatu walo mijini ngwajwa ya uka azali we mushrik ngwajwa uka azali mfanya masahiri mimi ngamjua ya ukanga bandu walo zensi Afrika iho Tanzania Mombasa Kenya wopulwa ni wanduaezi wando wadofanya malala wana masahiri icha ngarijuwao ya uka emaji ya hatu ya mababani yafanywa masahiri ngabo wandu amba hate maji ya salsabil ngabo wandu amba wakabo bishiyoni waono mru haja dubisati chihindini abo na izo sontipia na banu ngabo sihiri zirao barini ngabo zitoa makaburini ngabo zilembezi wao ngabo zijiwao de manena mabiani ya uka omijini ti Johanza
ezilembezi wao nezizonti pia rikejuma uomba Mwenyezi Mungu ya butulu ya bise haina sihiri yafanyiwa mguyanga mizo ndo afanyao masahiriano kae maji ya mababani kae maji ya mababani ya huwa komori wanao ni maji ya salsabili ngabo wandu wakubali wenda watu wa masahiri ya kauso wa komori zenyi uongwe Mwenyezi Mungu naangamize o wandu wa biridi yao maji yanu Mwenyezi Mungu na wangamize haraka na mwambe amina o wandu wa saidi yao no wandu wa poandu wafanye masahiriano warumilio wa komori ne miji hatu Mwenyezi Mungu na jaalie wahundane na rongo waju jitwa daono wana no wandu wa shahao no wazaza hao no wababa hao Allahumma amin na mwambe amina bo wa komori bari ulili wari fungi wari dharaulwa o wana hatu watungo ufamo bari no wana hatu wa mkonjinyo na bana wasiswa ziduku kabati mtu rambundu hazi henda mbugu tolila senongozi viroko mori shawa siswa ziduku wafungwa ni hono wadalwaze kenya yemindu tiduhe wajikumbu habarongo chokontipi bahi watukufu na riombeze duwa Mwenyezi Mungu yangamizo wandu wanu mimi izo nimwambia oni na mke makini na rike na confiance na riombeze duwa haina mtu ulo kinyume ne bwana hatu yinu haina mtu rumenyole bwana hatu yinu Mwenyezi Mungu na mjulenda zikabuda ya azali haina mtu ndani kwa malalao yaje ya saidi azali abakibanu ya dorre desembizi nda ine famia hai Mwenyezi Mungu na jaalie emruo ya jitwe hun duniani kabla akhir izo ndizwe nanzao sisi na mlani bana o wandu watawe masaira rumwe miji hatu Mwenyezi Mungu na wangamize abonge yabo ngela zimwiyo ritulilieze roho rikena confiance ba azalinga mwade emdomshege mwade wananga bolo wade familia he ngabo zembwade ngabo zenyimani wandu wasingiza azali ngwajimana o mono kangwa ngwa azali o mtuje kwa inga ufati huna azali ko chombea hambu emijimindo ajeze shuani ne miji hiyo ile jeshi litambalia emahakama sava panga mwana uzijirio misheza jiri lelo amunge yabo gelazimio rike harumweze duwa bezedwa zatu isange zikubali wao Mwenyezi Mungu ajalie haraka banu wandu wanu uri watomi hononi shanga mlaho tila hanga mlaho ya ukanyima opoza wambanyi madhamana ngamhozono wa komori ebanu koninga mhozono wa komori aunga manzao emila zoma ana ne majeleo wa komori wa isawarambuwa eulona haja nao njaparo kan haja na siasa sheka kamtusikini wa komori kamtina hamuno wa komori wallahi kwa komori wanrumu njaparo zifikiri atampaka zile razino haukanga mjue fasira responsabilite eze famille zirishindi o wanawarishindi rashwa shindi zengozo pia ko jamba horenganti shekwa komori wambanga rjoshinda ruwa saidi wari rumu ngarjondo urumani jabora jitowa fidia rao tawauka kairinife showa na wahe komori ngwajuwao o wangamiza wana wahe komori de majeshi yanu de mafundi wanu do wajomba wanu waona eze tobia zinu zambao no wakomori kabla zimeze hutuba zambao no wakomori pia zibaki haukondane haulani makaulu ya takfinisha kapati mndu ya kibuti ya yanga e contraire jari kaushionga la pizwa wabana ala kulli hali wa komori wa isawarambua timtahani twalabu ezedua timtahani twalabu na mtahize drapo timtahani twalabu na mkepre wakati sifle ito vizurwa rirengenti ya hatu ba ezi alamange zambao ya uka Mwenyezi Mungu haisaharenge karari ya hahe ya waune wa komori ngarumbao Mungu très prochainement rirejea rumwensi ya hatu ya kaulazimurike matajiri hana katwari ngena dezeri ngena mitede ngena nambagashi nambagasi emireti de namna yo ko weti de namna yo nga mwana wezi tizo namna zienshi yo ni mente ya hangu damina wena enu o ngiona gashi na gazi ngiona fi ngiona zaha ngiona arudhi ya lavani ngiona arudhi ya kungumanga ya ilangi ya minazira khaina ndogoza khiri awenti ya hangu yotajiri minga mkubali ya ukenti ya hangu yotajiri irahana katwari yotajiri irahana mtujua miswiri ba miswiri ngena eze piramidi ya oma pesa ngiona Firauna ya oma pesa ngiona canal de Suez ya oma pesa mimi ngamina e canal de Mozambique océanien ngamina bahari lona finjema
ngamina dongo jema la ulima ina benu jema nchokanza ngamina gashi ngamina gazi ngamina jua ngamina zaha ezerugo izo pia izo ngo za untini ya mali ya rumenti hangu ya buntina ujo yeshi mezi wa shenzi wa tolo jwanda ngarame no wana tiwo hifa rode hawa mezi ke upia serikali ngende yapashe mna bideti ndo amba ino yacho emelila harina ya fatihu yenda ya rengeze malizanyo yenda ya ihula ya bale mwarabu ndo amba ino ya haho yendi so yafanya rumu aeroport shezi liyo banu rezilo muoni nizo naziparisa na mprepare bentinga ijonjo mihonani hao wa Komori haraka banu nas'alullah al-azim jalla fi'ulahu أن يجعل نهاية هذه الحكومة الظالمة الفاجرة الدكتاتورية قريبا عاجلا غير آجلا اللهم دمرهم ولا تبق منهم أحدا اللهم زلزلهم زلزلا شديدا اللهم اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم اللهم من أراد بنا وشعب القمر خيرا فأجر الخير عنده ومن أراد بنا sharran fashkhilu fi nafsi Mwenyezi Mungu naturido waswili si wandu lobonze arumezenti zogonze zino nguna rini kesho la roche nguna hifadhi yo wana nguna ri protéger nguna ri hifadhi Mwenyezi Mungu naribe unono Mwenyezi Mungu najalie haina ujori roche ha shari nguna somdeje zasho haina ujori roche ha khairi nguna mnike ya rereyo wandu wengi kwa reklameo ruqiyatu shar'iyya kejo lazimu shana mtulidie bamdukado shemeza uva huo gari joji concentre neze darasa neze ruqiyya Mwenyezi Mungu yatowe masahiri ya lomo zungoni yatowe zembade yatowe husuda yatowe maradhi na mwabedua ese Mungu yari be unono rishinderi saidiane Mwenyezi Mungu yari hifadhi rishinderi saidiane ba wakomori watambisha suwa haina mndu mkomori hafiwani mwanyanya ubarini au hauliliwa au hatolewa mwanya hazini au mzaza hede hafia Tanzania habade na mafiti haunge na mdu yafungwa bure haunge na mdu ya dharaula haunge na mdu wako ifoi serikali ya Komori mdulum apenge Victoire ndio karibu wa Komori wakati zingo zendo na imiurongo hafutungumi usinyo uso akamiti chindi ufanya unafiki kezeno ngo gezenda onro mi utulidi ruhango apenge ruhango itulidia na mwede mwambi Farida Mwalimu ya ukaa kazana we dharau kazana we dharau wenye dhahabu ya wandu Farida Mwalimu Mwenyezi Mungu huono ya ukaa enge mzazaho hamba huwe dhahabu walolewa itawa mzazaho katazu karadhajo tambia sikini mzaze mruachi Farida Mwalimu na mwone haya baba nyima banyima Islamu nyi wakomori wo mzaze bana mzazaho ulo moroni ya jarengwe dhahabu emana utole dhahabu ya wandu hiti enyi wandu haziwa umekema na mtoli be mzaze we dhahabu ya hiti inti mbere inti kame chinupa mkono shakame ilimbere zinchi na bangili zinchi na zipini na zidalia na penya na kidani na izo sontipi ya mtorenga pakela dhahabu la familia wandu basi mwende zanyu halafu ijaka mtuanza mtowe changamono mwado to akadi Farida Mwalimu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gawe na haki bango lungo ritmu ya howezi walo yao shangalieza hunda Laila Sedi Hasani angalieza hunda Naziratwa wala wakazi wa wananyunyi kamri Mwenyezi Mungu hotorege dhahabu ya wandu ngiyo yabo kamtuito wanganyine mapesa kamtuto maniko wandu changamono madoto bursu Farida Mwalimu wana mshebani ya moroni ya hibiwe dhahabu ebanu Laila hajulu dhahabu ajaniyo yabo henye banemana nizamba au nozirejeza dabo batoma hakama dabo batoma avocado dabo batofundi dabo batomdu inde manana ba obanu inde namna natoka yavanu haruma ilari fiare mwe balini ya madagazo bahina mkazane ngilazimiyo ujwe ukana banu kutumelwa kutufaridwa Farida Mwalimu ekesheto ana hujambiyo ifubani banu kutumelwa kutufaridwa banu ngosi ukana libeta habu ya wandu babano inu Laila irenge jokari sari pwenyu baya au renjo hao sha indestance ya banki ya meki ya moroni inde meki ya moroni de ba ma dossier ya lo ya bashani kartenda rafanya kontra ba yuri jokari yero oppositoire sha winda nyi halafu renge ndo maana yongo fanyo jai Farida Mwalimu wa moroni wo mzaza ho moroni ujuweza ngo zinupia ukaupwa mavoka uramba ngo nto ulibe uyero aberu wangu rifanyo dhara Farida Mwalimu Allahi lelo ya hanyuma uli hatu Mwenyezi Mungu jori waswili shahara kabano njeni wene mshenzi ne mnaharamu ujoka ambe hambabi enti nuga nzo ujoka uyiro divanu ya bale vitesi ya 5e haina mdu ya hibi enti yunu haina mdu ya renga majumba haina mdu ya detourne mali banu gufo mwezi wa unga renga uzilizo pia
atanjuka darado tsahawandu mitira ko rufanya jazali ndo pacharo ndaro tsama pesa romea immediately mrungu foha ukarenga uzima disatu na mwalimu anzie wazungu na mwanzie warabu wallahi ni nyumba ya dobi na mwanzie nekebanu kwa mwanzie hao kamtino ulaba nekebanu kwa mwanzie hao wedi wanu neze nyumba ne magari yanu ba wallahi kari joro hare ndaro bagara me mapesa nonga sinezema disatu za wedi wao ne mafapa no washenzi wao isopi ese vina dazivi mliba uzume ngo mitano ule vilantanu na magari chiuki na hawara majana maili na telefoni cha unacho bango mfiro kwa simalaba shana mdilinde na mdinide bakabati ujo jambe ukana ngusome somo anange na mndu mshengo mlisongo mnosongo libo maji kulibo manje jerife hunu rangamie hunu alafu mrenge nyinyi mlibo zero bokume ndugulibwa 1000 euro angulibwa 2000 zemari za tuzi akamia banyinyi ndugulibwa zichirini elefu ikenga nyina mavila na magari mmona oni bano sha eba Mwenyezi Mungu ujoni wasilisha mwentini njeni wene mnaharamu banu yabe yege video chao yeganzo process kartina mahakama yoni manamfanya uzino na mwobe mguni fera hazalie jafa banga mjobo wakomori wajo mimi tisambi mimi tirodongo tamba nsenda rehemani msenda mndokada chao msenda wasparona mitida ho Allah bila hinga mjofa msammono ni wakomori yauka emroi kabati atukane ze vocalizino wandu wakanizo wallahi shakabati ka usubuti efasira banu yintu ntuwaza mndu waniganje mndre mimi Allah ekeni wazo mndu waniganje mndre basi mimi bondo wawe namna yinu na toweze vocalizina takfinio ni parsajo ni poshe hitwa usifa yedio ni parsajo ni poshe hitwa dobi fakirwa jambada ni parsajo ni poshe hitwa lukumani ni parsajo ni poshe hitwa azalio ni parsajo ni poshe hitwa wanu pia ni parsajo ni poshe hitwa bali mimi tsatifu ani minga mjozo katsatifu yaba mtuka utani hunde furso abantu ni mpeni nafasi ngamjo wone tubahani bahibo farida madimu ulijawiri ulidhara uwa wenye dhahabu yenu banga we protege ya hema kama ya kishenzi yao ngone mala ndiyo na telefoni we procureur haunge juzi abunge profite ukauna meomeki ufanya examen she comportement ule niyo yo kairo wakabo watolo abo watu renga msomo abunge nyiwandu mahibase nyumba hizo na mfanye nyumba mjozi bali amye uhempashia kemwisha ukazali hafu na inga roba mgwenti haturira haraka bana wallahi bila ensi atunga byo irekipera niwe katifu mimi jo mafu sho wakomori kwa jamerite wa nshina ye namna yino wakomori kwa jamerite watodo ulili wachao wakomori kwa jamerite watoja wasijini we namna yino hato walo bonze watongeza mlo wanadamu mtsonu kamadi asiba abudeze deodora ne marashi ne zerongo ngamatrete wa mamba nditona mana sha Mwenyezi Mungu ujo waswilisha haina ujoroshia mru wa diaspora Mwenyezi Mungu nanze ya chandia ndera hundele kaburi la hai haina mru ujoroshia mru wa diaspora hama sahiri hailimu nguna terendera hundele kaburi nguna teriti mhunde na muwe karende komori na siba tokeri roshia wandu nguna teriti waswili denamna hiyo kef samba no warabu haina ujoranza garjo mwanze ujoranza garjo abagenda na machi gari wanaone maji wa komori ro wano ndani ro wano bonse abwira modese mbiyo mni weni fe avant de quartier tapilienti no ban tuwaza ti mama duti ashira fiti asana hamadi ti lari futi sms boy ke banu walo mndo basani mwazawo gejeni mndo arumando opi tina wateza sheri shantuona mndu wali njokanza ni mwambie ndo nifanya ndo wallahi na tongo ebo nto wazo walo na mizinga kejusi banu lemewa wananyasi wafu ndo bina mwana ya farume aviation wakaja tondo ngobarini ni avyo hiyo yapo amina wanama wa ilia wararu wafa mwana mshohangu Fatima Saidi na Zainuddin izo negligence médicale izo erreur médicale wafu hasiba bukartina la pitali kartina ndo za udekuvuna ndongo betizi za jiriswa ne mametse wao wasa wafu mobarini banu yabakila bibana baninde bani chabana uzonzo aina mraka neza vokali hizo atangabo zindwaji kabati usubuti bomzinga mina mna hindu toyi unike zabarikati fwa ko muri wa nshintu zabarikati fwa ko kamtona tuwa maduwa ndo rasome fanudu wa kanzari yaun na mtoni bafatia katifu basi yoro ni mmea oni nguna ni hifadhi wandu bafatia de banu njomea ne katifu nguyani sami Mwenyezi Mungu jokana tijitoa sababu denti hatu Mwenyezi Mungu jalalike na muharaka banu rizineri furahia sonti pia ni ujolala na mtireti zeduma ba ikaula zimu rihezele jimbo la ukaisilamu saya ona njema uliwazambisa mvunza muo Mwenyezi Mungu jalia rione njema haraka banu rifurahi da sinu wajuka ufurahi enti hatu ikajeza enti Mwenyezi Mungu atowe ujinga yatowe zenzaya yatowe legiza yatowe ulaba yatowe ulevi yatowe haina niyambi yatowe masahiri yarejezo wazifanyao yarihifadhi wana yaribarikishe ridono wana haturojibiwa yawanike bahati njema ya misomo na unono
Mwenyezi Mungu yatoa ulemevu, yatoa ujinga, yatoa ulaba ulono wana wanu. Mungu yajalie wasome hindu sijo wafahu dunia na akhira. Jerido to papa hasiba bundawe. Mwenyezi Mungu natiri lauzi hamashaka na bwademi za wana wanu na tobiambi. Mwenyezi Mungu najalie riwaone nrora oro wana ro wajuhu. Mwenyezi Mungu narejeze eze husuda neze bwade ne masahiri ne majino wazibeha. Mwenyezi Mungu narangamizi zo wandu angamizensi hatu yenu. Ya kena muori one refurahi haraka bana.